Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Falenderojmë Allahun azza wa jall, i cili është meritori për çdo falënderim. Përshëndetjet nga zemra qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe muslimanët që ecin pas tij deri sa janë gjallë në këtë botë. Të dashur vëllezër, siç edhe ju kemi njoftuar, kemi nderin dhe kënaqësinë që në mesin ton ta kemi hoxhën e nderuar, shehun e njohur Sheikh Khalid El Hibshi, i cili sa herë që vjen këtu pari në Zvicër, nuk përton me ardhe neve me na bo vizit, normalisht nëpërmes vëllezërve këtu që kujdesen që ta presin shehun dhe kujdesen po ashtu gjatë qëndrimit të shehut këtu në Zvicër. Allahu i shpëlbeft të gjithë, hoxhën, vëllezërit që kujdesen për të dhe çdo kush që kontribon për hajrin dhe të mirën që ta arrijmë përmes dijes, përvojës dhe të mirave që Zoti ja ka dhuruar këtij hoxhe. Kemi pasur edhe më herët shehun, kemi kaluar shumë mirë. Ndoshta është mirë me përmend se shumë prej njerëzve kanë dëgjuar që është rukjegji i njohur e kështu me radhë, por te shehu është një gjë që kisha pas shef me pas parasysh si informacion, që shehu përveç që mirët me rukje, mirët edhe me dije vazhdimisht. Madje edhe takohet edhe ka ngjizime edhe me dietarë të njohur të botës islame që faktikisht në mezhlise të ndryshme duke i trajtuar këto tema të cilat janë delikate, të rëndësishme, por që janë edhe faktikisht mundësi për devijim për shumë njerëz. Kështu që shehu ka bashkuar mes dijes, e cila është domosdoshme për secilin prej neve, sidomos për ata që merren me davet, dhe po ashtu edhe përmes mes dijes dhe përvojës e cila është shumë e gjatë dhe është e dobishme edhe është e bereqetshme. Andaj, siç e thash në fillim, jemi të kënaqur, të gëzuar që kemi shehun mesin ton, që t'i ndaj inshallah këshillat dhe porositë që i ka për ne, dhe unë inshallah do të mundohem që sa ka mundësi ta përkthej atëfar si më hon atëfar përmbledhjen dhe rezumen që e përmend shehu në fjalët e tij. Nuk po marr kohën më shumë, po ja lëm rendin musafirit se faktikisht atë jemi të e prit. Thotë sheh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman kathira. Uhayyikum bi tahiyyati al-islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ويطيب لنا في ليلتنا هذه أن نتحدث عن موضوع هام يكثر السؤال عنه: ما هو الفرق بين المرض الروحي والمرض النفسي؟ Shehu pasi që dërgoj falënderimin ndaj Allahut dhe përshëndetjen ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju përshëndeti me selam dhe vepru të mirë që e kthyt selamin më të madhe. Pastaj shehu tha që sonte do të flasim për një temë e cila është shumë e rëndësishme, e që shpesh njerëzit pyesin për të, e që titulli i temës është cili është dallimi mes smundjeve shpirtërore dhe smundjeve psikologjike. Harrova diçka edhe në hyrje, në fund inshallah besoj që do ta kemi një kohë pak a shumë për pyetje-përgjigje. Pyetjet do t'i pranojmë vetëm përmes telefonit, për arsye se të jetë pak më organizuar, domthonë vëllezërit që do në bëj pyetje më dërgojnë mu numrin tim telefonit. Kush nuk i ka, i bën që s'ka mundësi të bëj pyetje, kush nuk e ka numrin. Ndërsa te motrat e dërgojnë pyetjet te Hoxhanica Albolena, dhe ajo pastaj më dërgon mua. Allah i shpëleft. إذا كان هناك أسئلة تكون في الموضوع لا يكون في شرح هذا. طيب. Edhe një vërejtje tjetër, shehu po thotë nëse ka pyetje, le të jenë pyetje rreth temës, jo jashtë temës. هذا الموضوع أيها الأحبة يهمنا جميعا. لماذا؟ لأن نتكون من جسد وروح كلنا، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير والشر فتنة، وهو الذي يبتلي عباده في الحياة الدنيا. Kjo çështje i intereson shumë njerëzve, nga se secili nga njerëzit është i përbërë prej trupit dhe prej shpirtit. Andaj edhe të dyja për këtyre problemeve gjenden mesin e njerëzve, dhe Allahu i sprovon robërit e tij, siç thotë në Kur'an, me hajre, me punë të mira, edhe me sherre. الشرور كثيرة ولكن نحن نتحدث عن
شر العين والحسد والسحر والمس الشيطاني. Të këqijat janë të shumta, por ne sonte do të flasim për të keqen që vjen përmes mësyshit, përmes zilis, përmes magjisë e kështu me radhë. وسنذكرها مختصرا لأن المقام لا يتسع للشرح. Dhe këtë shpjegim që do ta bëjmë shkurtimisht, nga se nuk ka mundësi të zgjerohemi shumë. العين والحسد يكونا قرينين دائما مع بعض في ذكر هذا الباب، وذلك لأن الأمر غالبا يتلازم بينهما. Mësyshi dhe zilia në këtë kapitull, në këtë temë, zakonisht përdoren së bashku, nga se në realitet edhe kur ndodhin të dyja së bashku. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ما هي العين، كان يحدث أصحابه وهم جالسين على التراب وليس على مثل هذا الفرش الجميل، فيقول لهم استعيذوا بالله من العين فإن العين حق تدخل الرجل القبر والجمل القدر. Pejgamberi sa na ka treguar realitetin e mësyshit, dhe përderisa ishte me shokët e tij duke ndajtur në mezhlis, të cilët ishin të ulur në tokë dhe jo në për ulje sikur sot që i kemi të komoditetit, ju tha pejgamberi sallallahu syri, mësyshi është i vërtet, është hak dhe përmes tij Allahu sprovon robërit e tij përmes mësyshit që faktikisht bëhet sebeb që njeriu të shkon në varr, të vdes për mësyshit dhe deveja të shkon në tenxhere, domethënë edhe ajo të prehet për shkak mësyshit. جاءت أحاديث أخرى تبين خطر العين، وهذا الحديث بين أنها تقتل الرجل وتميته، وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس يعني بالعين. Ka dhe hadithe tjera që flasin për rrezikun e mësyshit. Ky hadith që e përmendëm, pra ndodh që përmes mësyshit njeriu të vdes, të mbytet, dhe është edhe një hadith tjetër që pejgamberi sa ka thonë që më së shumti që vdesin njerëzit prej ummetit tim pas caktimit dhe përcaktimit të Allahut vdesin nga mësyshi. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه الذين ما عندهم النعم التي نتنعم بها الآن، وفي ذلك الوقت وهم أهل التقوى وأهل التحصين الشديد، فما بالنا نحن. Nëse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u atërhekte vëmendjen dhe vrejtjen shokëve të tij, të cilët nuk i kishin këto të mira që ne i kemi sot para veti, dhe ishin njerëz të devotshëm, dhe ishin njerëz që ishin të mbrojtur, domethënë takva, dhe ishin mbrojtur me mbrojtje të shumta për lutjeve e kështu me radhë, megjithatë i dërguari u atërhekte vrejtjen atyre. Atëherë cila është gjendja dhe realiteti jonë. مرت علينا أيام كورونا، ولكن مرت لسنة تقريبا أو نحوها أو سنتين وانتهى الأمر، ولكن العين خطر عظيم من حين ولادتك، بل وأنت في بطن أمك قد تصاب أمك بعين وتسقط وتخرج ميتا. Ishte koha e koronës që nuk ishte kohë shumë e gjatë, 1 vjet, 1 vjet e gjysmë deri në 2 vite, dhe pastaj kaloi. Kurse rreziku nga mësyshi është i vazhdueshëm, sa të jetë njeriu gjallë, madje mund të ndodhë që njeriu të jetë të mirët mësysh edhe përderisa është në barkun e nonës së tij dhe të lind para kohës ose siç e themi ne të abortoj. ومدتها طيلة حياتك وإن بلغت 80. Andaj edhe mësyshi vazhdon gjatë gjithë jetës tënde edhe nëse e arrin ti 80 vjet. قد يأتي شخص يكون في المستشفى في العناية المركزة فيأتوا بعد فترة يقول فلان ما زال عايش، تأتي هذه العين ويموت في فراشه وهو مريض. Ndodh po thotë që dikush jetë në spital, në shok dhomë, në gjendje të rëndë dhe vinë disa për njerëzve duke menduar se ka bërë shumë, domethënë si ka mundësi me jetu dhe thonë ndoshta në fjalë pa e kontrollu, hala njeri, hala çka ka gjalla, hala s'pas ka vdeka, dhe tha ka mundësi kjo më bëu sebeb me vdekaj. هذا باختصار عن العين. Kjo është shkurtimisht çka ka të bëjë me tema me mësyshin. أما السحر فهو عقد بين الساحر وإبليس وبين خدام السحر من الشياطين، اتفاقات حتى ينفذ يعني شيء أصله
نابع من إبليس عليه لعنة الله. Kurse sa i përket magjisë, ajo është një marrëveshje mes njeriut dhe iblisit, e cila marrëveshje realizohet përmes ndihmëtarëve dhe njerëzve përkrasve të iblisit, që janë shejtanë të tjerë, dhe faktikisht bëhet kjo marrëveshje që në realitet është esenca e tij pe iblisit. فالساحر يحارب إرادة الله. الله أمرنا والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج، هذا يأتي يمنع الزواج، يحاول يمنع الزواج. الحمل يحاول أن يمنع الحمل. أمور أرادها الله هو يقف أمام إرادات الله سبحانه وتعالى. Fallxori është pej personave që mundohet ta luftoj vullnetin e Allahut. Allahu dëshiron për dikën për njerëzve martesë dhe ky mundohet ta ndaloj. Allahu dëshiron për dikën për njerëzve fëmijë dhe ky mundohet ta ndaloj. وأمر السحر لا يقتصر على التفريق أو على سحر المحبة، بل هناك سحر القتل وسحر الجنون وسحر المرض. كل شيء يريده الشخص الذي يقوم بالسحر يفعله له الساحر. Sihri, magjia nuk është vetëm për me nda çiftat ose me e shti dikën me dash dikën që në realitet nuk lejohet për të dasht, por ai te kalon edhe kufit sa që ka magji edhe për vdekje, magji edhe për çmenduri, magji edhe për gjëra tjera që faktikisht gjitha të këqija që ka mundësi me i bë magjistari. والخطر الثالث هو المس الشيطاني الذي يدخل في بدن الإنسان. Dhe rreziku i tretë është prekja nga shejtani, e cila ndodh kur shejtani hyn në trupin e njerit. وقد يسمع بعضكم في بعض القنوات أن الجن لا يدخل في بدن الإنسان والصحيح أنه يدخل. Ka mundësi që dikush për juve ka dëgjuar ndonjë kanal televiziv ose në YouTube që e gjend nuk kanë mundësi me hin trupin e njerit, por kjo nuk është e vërtetë. E gjend kanë mundësi me hin trupin e njerit. وهناك أدلة على ذلك، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تثاوب أحدكم في وقت الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. Argument se shejtani mund me hin trupin e njerit ka të shumta argumente. Një prej tyre është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili thotë që nëse njeriu i hapet goja në kohë të namazit, faktikisht jashtë normales, atëherë let mundohet me ndal këtë veprim të tij, nga se shejtani hin brenda në trupin e tij përmes kësaj vepre. معنى هذا الحديث واضح، يدخل يعني هو في الخارج سيدخل في الداخل، إذا سيكون في الداخل. Dhe kuptimi i hadithit është i qartë, si përfaqësor ashtu edhe siç kuptohet, pra shejtani ka qenë jashtë dhe përmes kësaj hapjes së gojës së këtij personi, hapjes së vazhdueshme, ai ka arrit me hin brenda. وفي هذا الدليل أيضا يبين على خطر الشياطين وأنواعهم، أنهم قد يفعلوا هذا الشيء والإنسان واقف يناجي الله سبحانه وتعالى. Andaj në këtë hadith po ashtu tregohet edhe rreziku i shejtanëve dhe të këqijave që vijnë prej tyre, nga se ai mundohet që ta shfrytëzoj dhe t'i bëj keq birit e Ademit edhe në momentin kur ai është u bë gati për namaz. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم مع منافقين ولا مع أناس فسق عصاة، كان يتكلم مع الصحابة. Pejgamberi sa kur i thonte këto këshilla, nuk i thonte këto këshilla munafikëve ose njerëzve të prishur, të pa fe ose jashtë rrugës së Zotit. Ju thonte këto këshilla u thonte shokëve të tij. أسباب دخول الشيطان كثيرة، منها العين والحسد، منها السحر. Shkaqet për që lehtësojnë që me hyj shejtani në trupin e njerit janë të shumta. Prej tyre është ajo që e përmendëm mësyshi, po ashtu zilia. ومنها عشق الجن للإنس. Dhe prej tyre është dashuria e gjinit ndaj njeriut. هكذا ينظر جني في امرأة، جنية تنظر في رجل غير متحصن، استطاعت أن تدخل في جسده حتى تستحله وتكون معه، ويقع هذا الأمر كثيرا. Kjo ndodh shumë që e gjini që është burr, mashkull, t'i pëlqejë ndonjë njeri, domthonë vajzë këtë rast që është femër, ose e gjini që është femër t'i pëlqejë ndonjë njeri që është burr, dhe kështu që nëse ai nuk është i mbrojtur të arrijë përmes kësaj dashurie të depërtojë në trupin e këtyre personave. ومن المس ما يكون بانتقام، لأن الإنسي هذا يكون قد آذاهم من حيث لا يدري. Dhe ka mundësi që po ashtu prej prekja dhe deportimi i shejtanit te njeriu të jetë si hakmarrje, nga se ka mundësi që njeriu e ka dëmtuar, edhe ai nuk e di normalisht,
dhe përmes kësaj ai hakmirët dhe mundohet që të deportojnë trupin e tij. قد يسقط شخص على الأرض على جانبه ويقول ما استطيع يتحرك، يكون سقط على أحدهم ثم يجد أنه ما يستطيع أن يتحرك وظهره يؤلمه ويبدأ في المستشفيات ولا يوجد نتيجة. Ndodh që njeriu të jetë i shtrirë me një vend dhe pastaj të mos ketë mundësi të ngrihet më prej atij vendi. Dhe realiteti është se ai ka ra dhe ka dëmtuar një prej xhemve që ka qenë aty, e pastaj fillojnë dhimbje të ndryshme nëpër trup, ndoshta shkon edhe në spitale të ndryshme dhe nuk gjen kur një farë ilaç. وبعضهم قد يضرب حيوان أو يقتل حيوان ويكون الجن تشكل في ذلك الحيوان فينتقم منه. Ndodh që dikush ta dëmtoj ndonjë kafshë, ta godas ose ta mbys, dhe në realitet ka qenë gjini ai që është formësu në formën e kafshës. Andaj edhe hakmirët ndaj tij. وحدث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن صحابيا دخل بيته فوجد ثعبان على السرير وعلى الفراش فقتله، فيقول ما ندري من كان أسرع موتا الثعبان أو الصحابي، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الصحابي قتل جنيا في شكل ثعبان وأن الجن انتقموا لصاحبهم. Dhe kjo ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur një sahabi është kryer në shtëpitë e vet dhe ka pa një gjarpër të madh në shtëpi dhe pastaj e ka gjujt, e ka godit për me mbyt dhe thot transmetuesi i hadithit nuk e dim cili prej këtyre dyve ka vdekë i pari, sahabiu apo gjarpni. Dhe pastaj pejgamberi sa ka treguar se kjo ka qenë për arsye se ai gjarpi nuk ka qenë realitet gjarpën, por ka qenë e gjin dhe pastaj ata e kanë sulmu në atë moment kur ky ka sulmu ata. وهناك مس يقع بسبب استهزاء الإنسي بالجن، يأتي يستهزئ بالجن ويشتم، فيأتي واحد سفيه منه يقول ماذا يفعل هذا؟ تعال. Ndodh po thotë që me deportu shejtani te njeriu, nëse njeriu tallet me gjend, edhe i fyn ata, edhe i shon. Edhe dikush prej gjendve ka mundësi me dëgju dhe fillon pastaj me ardh keq ose me ordinati për këtë sharje, këtë fyrje që e dëgjon për njeriut dhe pastaj mundohet me u hakmar. هذه غالب ما يقع في الأمراض الروحية. Kjo e gjitha që e tham është ajo që ndodh prej smundjeve shpirtërore. الآن نأتي الأمراض النفسية. Kurse tash po I përmendim smundjet psikologjike. هل يوجد أحد بيننا ما عنده مرض نفسي؟ Ma ndehu? ما يوجد أحد عنده مرض نفسي في الحاضرين كلهم. A ka dikush që I ka smundje psiqike këtu? كلنا عندنا مرض نفسي. Realitet shekë vot këtë kena smundje psiqike. الهم والغم يعتبر مرض نفسي. Pikëllimi edhe stresi thotë është smundje psiqike. والاكتئاب يأتي بمعنى الحزن والهم هو مرض نفسي. Edhe mërzia, kjo që faktikisht e përmena, se janë terma ndryshëm që kanë kuptime të shumta, thotë është po ashtu prej smundjeve psiqike. والخوف يعتبر مرض نفسي. Frika është po ashtu. والهلع شدة الخوف مثل ما أصاب موسى عليه السلام، يعني يقتل الأطفال، أين أذهب بابني؟ الله يقول له ضعيف في البحر، يعني خلاص عقلها هذا لو هي موجودة الآن ينصحوها أن تذهب إلى طبيب نفسي. Edhe frika e madhe që hub njeri kontrollin është po ashtu smundje psiqike. وما أصاب موسى عليه السلام. Edhe përmendi rastin e nësitshëm. Përmendi rastin e nonës Musës alayhis salam, që faktikisht ka filluar me u friksu shumë ku me gjujt çka me bë me djalin e vet, çka me bë me ta. إذن Po Musa alayhis salam. هذه الأمور النفسية التي وضعت في الطب الحديث إذا نظرنا إليها حقيقتها هي موجودة في ديننا وموجودة في كلام ربنا وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. Këto smundje psikologjike që faktikisht tash përmendën në mjekësinë bashkëkohore, realitet nëse e shohim siç duhet nëse musliman, I shohim se këto gjëra gjenden në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. لها حلول في ديننا، نعم حلولها موجودة وسهلة جدا. A ka zgjidhje për to në fen ton? Po ka zgjidhje madje shumë të lehta. ولكن ما تنفع إلا مع المصلين ومع المؤمنين الموحدين. Mirë po këto zgjidhje nuk ka mundësi me pas dobi vetëm se me njerëz që janë të përkushtuar ndaj namazit, që janë muahidin, që janë me tauhid në rregull dhe që janë me besim të saktë. يأتي الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم انصحني،
يقول له لا تغضب، مرة أخرى 3 مرات يقول له لا تغضب، ورجع بتلك النصيحة. Erdhi një person te pejgamberi sa dhe i tha më këshillo mu me jep një porosi, pejgamberi sa më tha ti mos u hidhro, mos u zemro. Pastaj kërkoi prap, pejgamberi sa më tha prap mos u zemro. Ai kërkoi prap dhe pejgamberi sa prap I tha mos u zemro. كلمة فقط تغلق كثير من المشاكل النفسية. Një fjalë e vetme që është kjo mos u zemro, mbyll shumë prej problemeve psiqike. أكثر المرضى بالأمور النفسية أو نصفهم تجده عصبي، تقول نيرفوس أنتم ولا إيش؟ Nervoz, na. نعم. Gjysma e smurëve me smundje psiqike në realitet janë për shkak nervozës. فإذا جلست مع ذلك العصبي يعصب على الدنيا وعلى العمل وعلى الرزق وعلى القدر فلا بد تصيبه أحوال كثيرة. في آخر الأمر يذهب إلى الطبيب. Nëse ulesh me këtë person I cili është, si më thoni, shkojnë nerva këta gjërat, nervozohet me këta gjërat, po me punën, me jetën, me politikën globale, e kështu me radhë, do të shet që ai person faktikisht ka nevojë për një psikolog. Psikiatër, falni. وهناك أمور كثيرة يضبطها كلمة واحدة، الصبر. Dhe shumë çështje të mëdha I përthokon dhe I ndreq dhe I drejton një fjalë vetme, durimi. حياتنا، مشاكلنا، أمورنا، بيوتنا، اصبر ولك أجر، اصبر لن أتأثر. Kreta çka lidhen me neve, jeta, familja, shtëpia, puna, kreta këto probleme që na ndodhin e kanë një zgjidhje, sabër, bandurim. لكن من يفهم هذا الكلام الذي يعتقد أنه صحيح، الذي يصلي والذي يعرف ربه ويريد الأجر من الله. Mirë, po kush e kupton këtë fjalë, e kupton ai I cili është bindur se këto fjalë janë të sakta, pra besimtarët e vërtet, ata të cilët janë të lidhur me Allahun, janë të lidhur me namaz me Allahun dhe me gjëra tjera që faktikisht e kuptojnë pastaj realitetin e këtyre fjalëve. يأتي الإنسان المصاب بما يقول بالخوف الشديد، يذهب إلى الطبيب يقول له تأخذ هذا الدواء وتأخذ هذا الدواء وتفعل وترتاح وتنام. Një person që mund të jetë I goditur me frikë të madhe, thot shkon te mjeku dhe pastaj mjeku ja jep lloje të ndryshme të ilaçeve, të tabletave dhe thotë merr këtë dhe këtë dhe këtë dhe ja tregon. يأتي هذا الشخص عند إمام المسجد أو عند شيخ من العلماء يقول له عندي هذا الشيء، يقول له أما سمعت قول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف. Dhe nëse I njëjti person vjen te një hoxh ose te një dietar dhe ja tregon rastin e njëjtë, ky hoxha I thot, a nuk e ke dëgjuar fjalën e Allahut që Allahu thot do t'i sprovojmë bijtë e Ademit me frikë? يقول ما سمعت. كثير من المسلمين ما سمعوا. Shumë prej muslimanëve e thon përgjigjen që nuk e kemi dëgjuar këtë ajet. والذي يعرف يقول نعم سمعت، فيقول له ماذا قال الله؟ قال وبشر الصابرين. Ai që e din këtë ajet, thot po e kam dëgjuar. Pastaj hoxha I thot, e çka ka thënë Allahu në fund të ajetit? Përgëzoj ata që janë durimtar. إذن عندي خوف، عندي هلع، عندي آتي عند هذا العالم يقول الله قال سيبتليك، يعني ماذا يا شيخ؟ يعني هذا ابتلاء من الله، لابد تأتي بعلامات 100 من 100. ماذا أفعل؟ تصبر. Pra, shehu I thot I personit që në realitet kjo është sprovë prej Allahut dhe ti si musliman duhesh me kuptu që sprovat janë normale, dëvin, dhe në realitet duhet për me kalu këtë sprovë duhet me pru rezultatet për provimit 100%. بعض الناس يقول يا شيخ أنت ما رأيت بعض الناس يصيبهم الخوف يعني ما يستطيع نفسه؟ نقول نعم، خذ هذا الخائف إلى مول من المولات وسط الناس، انظر كيف يكون، تجده جالس هكذا، ممكن يكون في داخله شيء لكن جالس هكذا يستحي أن يفعل شيء ما يعني يستطيع أن يفعله في البيت. Disa njerëz që janë të sprovuar kështu me frikë të madhe, mundohen mu arsyetu duke thënë që unë nuk kam mundësi me kontrollu vetën ku marrin këtë situatë, dhe që e ku thotë këtë person është lehtë me marrë me një vend shopping ku ka njerëz shumë, edhe me vendos mesin e njerëzve, edhe me po apo bën gjeste palidhje apo jo. Po në realitet thotë ky nuk bën gjeste palidhje, po fillon me u turpënu pe njerëzve edhe rrin veti, na shti ka po thotë problem vetveti, po nuk shfaqet, nuk vrehet. ولهذا تجد أمثال هؤلاء تجده ممكن يكون موظف وقد يكون مدير
ولكنه يذهب صحيح أنه ممكن يضطرب يمسح جبينه ويفعل بعض الحركات، لكن دخل البيت يصبح مثل المجنون. لماذا في العمل هناك؟ يقول أنه العمل سأفقد عمل، لابد أضبط نفسي. نقول إذا تستطيع أن تصبر. Edhe kemi njerëz po thotë që kanë janë sprovuar me këtë frikën e madhe, thotë në realitet shkon punë, e mban punën, sa është në punë, shkon e mban veten deri dikon, momentin që shkon te shtëpia dorëzohet. Dhe thotë nuk ka mundësi, kurse në realitet ai përderisa ka pas mundësi në punë, ai ka mundësi, por vetëm se duhet me ndal veten edhe me forcu. إذا حينما ننظر إلى منشأ هذه الأمراض النفسية إما نحن نقوم بها أو نترك أنفسنا لها تديرنا وتحركنا، أو قد يكون هذه الأمراض النفسية بسبب بعد الناس عن الله سبحانه وتعالى فيبتليهم فما يستطيعوا أن يتبصروا بالطريقة الصحيحة في الخروج من هذا الأمر. Në realitet kur i shohim këto smundje psiqike të njerëzit, arsyeja e këtyre smundjeve është njëra prej dyjave. E para, ose na, ata njerëz që janë smund, janë dorëzuar para smundjes, dhe smundja lun edhe ecë me ta, kaç shkojnë ata i shkojnë mbrapa, ose e dyta, për fat keq, janë larguar prej Allahut dhe Allahu përmes këtyre smundjeve i sprovon që me u ndal dhe me pa rrugën e drejtë dhe me i qel syt. الآن مهما ذكرنا من الأمراض النفسية من الذي يعالجها في هذا الزمن؟ أطباء. Tash çfarë do smundje për smundjeve psiqike që ne i përmendim, pyetja që është shumë e thjeshtë, kush i shëron këto smundje? Mjekët ose psikiatrët. درسوا وتعلموا أمور كثيرة نافعة، ولكن هناك أمر هام الذي يتعلق بالأمراض الروحية ما تعلموها، فلهذا حينما يقال فلان هذا قد يكون فيه جن يقولوا ماذا جن؟ لا أنتم ما تفهموا شيء. Këta njerëz kanë mësuar, këta mjek, këta psikiatrë kanë mësuar shumë dhe kanë mësuar gjëra të dobishme, në mënyrë që me ju ndihmu njerëzve, mirë po problemi është se në momentin që kalon prej anës psiqike te ana shpirtërore, këta pastaj nuk e pranojnë, edhe nëse ja u përmend atyre se ky ndoshta ka problem me botën tjetër, me gjend, ata nuk i besojnë këtyre gjërave. ولو تعلموا وجمعوا مع علمهم علم الرقية والعين والحسد والسحر ماذا يفعل والمس ماذا يفعل وصدقوا لخرجوا لنا بعلم نافع. Nëse këta mjek kishin me përveç anës domethënë shkencore që kanë studiuar dhe kanë mësuar, kishin me bë bashkë edhe probleme shpirtërore, këto që i përmeni hoxha, magjin, zilin e kështu me radhë, kishin me sjell në popull të njerëzit dobi të shumta përmes punës tyre. طيب الاكتئاب مرض نفسي كان يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم. Depresioni është smundje psiqike që e ka goditur edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. الله في القرآن يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، الرسول صلى الله عليه وسلم يضيق صدره بما يقولون قالوا ساحر مجنون أشياء كثيرة. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne e dim se gjoksi yt të ngushtohet, gjoksi i pejgamberit ngushtohet nga fjalë që i thonë të tjerë. Ka se i kanë thonë i çmendur, i kanë thonë magjistar e kështu me radhë. بعض الناس إذا أحد مشى خلفه وتكلم فيه كلام سيء ممكن تأتيه عقدة نفسية هكذا ويغضب ويأتيه حالة نفسية. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما الله سبحانه وتعالى قال هذا ما هو الحل يا رب؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. Disa për njerëzve nëse dëgjon për tjerëve që kanë folë fjalë këqija për to, ai del prej kontrollit, fillon me pas probleme ndoshta psiqike vetëm për shkak fjalëve të njerëzve. Ndërsa kjo që i ka ndodhur pejgamberit sa ngushtimi i gjoksit, Allahu në fund të këtij ajeti e tregon edhe shërimin, duke i thënë pejgamberit sa fesabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin. Bëj Zotit tasbih, madhroje Zotin dhe pastroje Zotin nga çdo emet dhe je nga ata që e falenderojnë Zotin me sejdë. وكان إذا حزبه أمر ولا شيء يفزع إلى الصلاة. Dhe pejgamberi sa siç e dini kur i ka ndodhur diçka që e ka trondit edhe e ka mërzit edhe e ka shkund faktikisht, ka shpejtu shpejt në namaz. الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Nga sa Allahu thot, nuk ka dyshim se me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. وكم رأينا ممن عندهم أمراض نفسية نقول له تصلي يقول لا. Sa njerëz kemi parë që kanë probleme psiqike, kur i themi që do të fillosh namazin, thot jo. وفي بلادنا يقول نعم وصلي، تصلي 5 أوقات يقول نعم لكن تذهب عليه الفروض والسنن ما توجد.
Edhe në vendin tonë atje në Saudi, njerëzit kur i themi kështu thonë po, i falmi 5 kohë namaz, zakonisht, mirë po ndodh që ju ikin nga një herë farzet e për sunetet më nuk bëhet fjalë hiç. الشيء الآخر حينما تأتيك هذه الحالات ماذا تفعل؟ يقول اجلس هكذا وفكر تفكر في ماذا، يقول ما أدري أفكر في ماذا واشرب الدخان وافعل. نقول لا، هذا الوقت الذي تقضيه اذهب صلي وانظر ماذا يتغير من حالك. Dhe gjëja e dytë është këta njerëz kur sprovohen edhe goditën me këtë probleme psiqike, thot pyetjen që ja bëjë, "Ne çka bani këto momente?" Thot rrim edhe mendojmë. Dhe po çka mendon, po mendoj për çfarë sham ka godit. Thot në realitet atë është çat kohë çka jetu mendu, çoje çat kohë namaz dhe këshire pastaj dallimin. يأتي بعضهم يقول ولكن نقول له يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا والآخرة ونحشر في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. Disa njerëz mundohen të arsyetojnë me gjendën e tyre, kurse shehu thot na i themi që Allahu thot në Kur'an, ai që largohet nga përkujtimi, nga fjala ime, ai patjetër do të jetojë jetë me brenga. طيب الطبيب قال الحبوب وأعطاني هذا، قل اذهب عند الطبيب، الله يقول هذا الكلام، الذي خلقك يقول هذا الكلام. Pastaj ai thot po mjeku mi ka dhënë këto tableta, thot shehu thot në rregull, ti merr ato tableta, mirë po mos harro. Allahu çfarë ka thënë në këtë fjalë në Kur'an. للأسف الشديد نحن بأيدينا موبايلات وفيها إعدادات وبرمجة، إذا قلت واحد تعال نفعل يقول لك لا هذا قال لا تدخل هنا، الذي صنع يقول لا تدخل ولا تلعب، أنا يترك الموبايل تبعي. مع الله سبحانه وتعالى الإنسان يريد يمشي نفسه بعقله. Subhanallah, thot shehu, njerëzit tash na kemi secili prej neve telefon dorë, edhe ka vende në telefon që na zguzojmë i prek se friksohemi që i prishet telefoni. Thojmë jo, kjo nuk është, kjo s'ban me hi këto se ka mundësi bllokohet telefoni. Kurse në fe njerëzit doin me shku vetë ç'është doin, ç'ka thon Allahu. قل له يا أخي امشي في هذا، يقول أنا أريد أفعل هذا، يا أخي الله ما يقبل هذا، يقول لا أنا أفعل هذا. Kur i thu që faktikisht ecën këtë rrugë, thot jo unë po duk kështu, mu ç'të po mdokët më mirë, thot po Allahu nuk e don që ta, thot ai prapë mu po mdokët kështu. نقول نعم لأنه ما يوجد باسورد. ما يوجد باسورد، الجهاز يعطيك تقول دخل أرقام، تدخل رقم خطأ يقول لك لا تفعل 1000 مرة ما يعطيك أبدا، لكن عند الله عشان ما في باسورد يرجعك في المكان، أنا أذهب هنا وأذهب هنا. Po, për arsye se me Allahun nuk ka pasword. Po telefon më ia dhon paswordin gabim 1000 herë s'çelet. E Zoti me desht me na bën neve kështu që në momentin që e gabon me të kthy te vani ku je kon, tani ishe nale kishe menu a munis apo mos munis. Apo pasi që ti mundesh me hecë dhe lëvizë dhe shkon, pastaj njëri don me çani pavarur dhe mos me nguat që duhet faktikisht me dëgjuar jetë. هناك أحاديث جاءت وأدعية جاءت نحن عنها غافلون، ومنها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يتعوذ بالله من الهم ومن الحزن ومن الجبن ومن البخل، من الخوف، كان يتعوذ بالله من البخل، الخوف أنه ما يصيبه. Pejgamberi ka përmend shumë hadith lutje të ndryshme, të cilat e ruaj njeriu nga këto gjëra të këqija, kurse ne jemi të pavëmendshëm ndaj tyre. Pejgamberi vet ka kërkuar mbrojtje, vet ai ka kërkuar mbrojtje prej Allahut, prej frikës, prej mërzisë, prej brengave, prej stresit. Madje ç'është thash edhe në fillim, madje pejgamberi siç ka edhe tema ka kërkuar mbrojtje prej Allahut, te Allahu prej frikës. طيب قد يصيب الإنسان جنون، هذا مرض عقلي. Ndodh që njeriu të goditët dhe të çmendet. Kjo është smundje psiqike. هذا خارج عن إرادته. Kjo është jashtë vullnetit dhe mundësisë së tij. ماذا يفعل الأطباء النفسيين مع المجنون؟ Çfarë bëjnë mjekët ose psikiatrët me njeriu që është goditur me çmenduri? ما يوجد حل، والمستشفيات مليئة، وحينما تمتلئ أيضا يخرج هذا في بيته. Në realitet nuk ka, deri tash nuk ka ndonjë ilaç, ndonjë shërim për njerëz që janë, domthonë që janë çmend. طيب ماذا يفعل الإسلام مع المجنون؟ E çfarë bën Islami me njeriu e çmendur? يقرأ عليه قرآن. I lexohet Kur'an. هناك مجنون قرأ عليه أحد الصحابة أفاق. Ka ndodhur në kohën e sahabeve që dikush është çmend, ka lut për mendve, dhe dikush prej sahabeve i ka knu Kur'an dhe është kthyer në gjendje normale. قد لا يشفى، قد يشفى مثلا من 100 2 3، هذه إرادة الله، لأن هذا مرض عقلي. Ndodh që nuk ka mundësi më shëru, për arsye se siç tham fillim, kjo është smundje
smundje e kokë e mendjes, faktikisht ka humb mendja. Mirë po, shehu po thotë që megjithatë ناشي شروط 1%, 2%, 3%. لكن هناك أمراض عقلية ونفسية مرتبطة بالسحر وبالعين وبالمس. Ka po thot shehu edhe smundje në realitet që janë logjike, domthonë mendjes, mendore, falni, smundje mendore, edhe smundje psiqike që në realitet janë të lidhura me magji. مثلا في السحر هناك سحر الجنون. Pra përmendëm edhe më herët që ka magji për çmenduri. هكذا فلان يصبح مجنون ويصبح مجنون. Domoni bëjnë magji që njeri të bëhet I çmendur. وهكذا جاء في قصة الوفد الذين خرجوا من قريش خلف الذين هاجروا إلى الحبشة. قريش أرسلت وفد مجموعة من قريش حتى يذهبوا عند النجاشي يقولوا هؤلاء هربوا من عندنا تعطينا إياهم تطردهم من بلدك. Kjo ka ndodhur për thotë shehu me grupin që kanë dalë, muslimanët që kanë bëu hijret në Habeshe, në Etiopi, dhe Kurejshet e kanë qenë një grup tjetër prej Parisit tëre që ti I kthej këta prej mbretit të asaj kohës, domthonë Habeshijut, në që të I kthej prapë në Mekë. فأحد هؤلاء حينما وصل هناك يعني رأى امرأة كان يقول من نساء النجاشي وغير ذلك فكان يعني قليل الأدب حاول أن يؤذيها أو يتحرش بها فأرسلوا له ساحر فنفخ في عورته فأصبح مجنونا. الساحر نفث على عورة هذا. نعم، لكن من الذي أعجب بها من الصحابة ولا من غيرهم؟ هؤلاء الذين ذهبوا من قريش. نعم. خلف الصحابة ذهبوا حتى يقول النجاشي تردون ففترة بقائهم هناك أحدهم. فهمت. Këtë kohë kur kanë shku këtë delegacioni I pabesimtarëve që me mujt mi kthy muslimanët, njërit prej tyre I ka pëlqy një vajzë, një grua prej grave aty që kanë qenë mbretit në Gjashijut dhe domosdoshmë sipas një versioni kjo grua ka qenë gruaja e mbretit. Dhe pastaj kur kanë dëgjuar ata aty ajo paria e mbretit aty për këtë vepër faktikisht të turpshme që ka bërë ky personi, nga se si duket ka vepru diçka ose ka folë ose me dorë diçka ka vepru, atëherë kanë dërguar një magjistar I cili I ka fry këtij personit në pjesët intime të tij dhe ka luajtur për mëve, është çmend. أصبح مجنون مع الوحش مع الوحوش في الغابة هكذا. Dhe ka filluar me ik më shku në mal dhe ka mbetur me agërësira në mal. هذا الشيء موجود. لما يأتي مثل هذا مسحور عند الطبيب النفسي يقول هذا مجنون وهذا يعني ما عندهم شيء معه. Pra ndodh që dikush që e ka këtë gjendje të njëjtë, dikush I ka bë magji dhe ka filluar me mos me pas kontroll mendjen e tij, nëse ky person shkon te psikiatri, ai nuk ka tjetër opcion ose tjetër ilazh vetë se ka më thonë ky është I smut edhe është I çmendur, s'ka diçka tjetër. لهذا بعض الإخوة حينما يدخلون إلى بعض هذه المستشفيات يكون فيها مرضى فيدخل يقرأ قرآن يقول يا شيخ رأيت واحد استقيأ وواحد حدث له كذا فأصبح في بلادنا هناك وعي في مثل هذه الأمور من الأطباء المسلمين يقول نعم اقرأ عليه لأنه يعني تأثر. Ndodh po thotë që disa prej vëllezërve që ka domthonë merren me rukje thotë kanë shkuar në këto spitale të çmendërve dhe kanë lexuar Kur'an dhe ka pas dikush prej tyre që ka filluar me vjell, dikush prej tyre ka filluar me bëj gjeste domthonë që në realitet nuk I bojnë ato të çmendurit, edhe pastaj po thotë shehu ka pas raste të natë muslimanë domthonë venet e tyre që edhe mjekët kanë thirr njerëz që më u knu aty nëse ndoshta dikush prej tyre ka nevojë edhe për rukje. ورأيت بعيني رجل جلست معه أتكلم معه وكان هذا في بلاد اليمن يعني رجل عاقل جدا فأقول للناس قلت ما شاء الله قال ما تعرف هذا جلس 22 سنة بدون عقل وفجأة هكذا جاء عند المسجد وتقيأ ورجع له عقله قلت سبحان الله. Thot shehu vetë kom pa një njeri në Yemen që kum nejt me ta, kum fol me ta, thot njeri tepër I mençur, thot që kur më kanë tregu njerëz për ta, domthonë ka qenë e çuditshme që faktikisht ka nejtën 22 sene. في المستشفى 22 سنة لا أنا مجنون. أي نعم 22 vjet I kanë thonë njerëz ka qenë një çmendur. Një ditë për ditë ka në xhami, është ndiku pe leximit pe Kuranit, ka vjell edhe u kthy në gjendje normale. إذا يحدث هذا شيء ليس للطب النفسي الحديث علاج عندهم ولا معرفة به. Pra ndodh një gjë e tillë që një njeri domthonë ka mundësi me pas këtë prekje deri në çmenduri prej
magjisë e që mjekësia nuk ka zgjidhje për këtë rast. وأنا أذكر مرة قرأت على امرأة وتصرخ حتى أنا يعني أول مرة أرى بهذه الطريقة، قلت والله أظن هذه امرأة فقدت عقلها، تتكلم كلام غريب شيء بعيد، قلت هذه مجنونة. فسألت أبنائها قالوا هي تشير دائما إلى مكان معين، قلت ابحثي، فبحثوا أخرجوا السحر رجع لها عقلها. Mu vetëm ka ndodhur ku fry një vajzës, një gruas faktikisht, e cila gjatë rukjes ka piskat, ka bëu domethënë gjeste tepër çuditshme, derisa shehu tha dhe unë mendova që nuk pas ka problem çështja e magjisë, por ku ka çmendur. Pastaj thot u konsultova me familjen e saj, fëmijët e saj, dhe më treguan që ajo çdo herë ku pas kohe e bën me shej, ka një vend shpej aty me dorë, dhe pastaj kena lyp në atë vendin edhe kena gjetur magjin aty dhe u kthye gjë normale, s'ka pas më problem. هناك حادثة هامة جدا أطباء النفس يشخصوها بأنها هلاوس، ما أدري ماذا يقول الهلاوس، هلوسة، هلوسيشن ولا إيش يقولوا هلوسة؟ ما أعرف والله حتى عنه. هلوسة، هلوسيشن. هالوسيلاسيون. أيوة. هالوسيلاسيون ها؟ يقولوا هلاوس سمعية بصرية، يعني إنسان جالس قال أنا أسمع صوت ناس يتكلموا، قالوا ما في، قال أنا أسمع، يقول أنت عندك الآن هلوسة سمعية. بصري، قال أنا جالس معكم أرى خيل يمشي هنا، قال لا هذا عنده هلوسة بصرية عند أطباء النفس، لكن ممكن يكون حقيقة. Kjo po thot ndodhet أنت رأيت هذا؟ لا لا أقول هذا عند الأطباء لو جاء نعم مشهور. Kjo po thot për shembull nëse te psikiatra shkon dikush që thot kam halucinacione, me sy, i thonë ti e ki qëta të syve, me vesh nëse njën diçka që s'është prezent, thot e ki të veshve, nëse i duket që përshet diçka, thot e ki këta smundjen e syve dhe muhon, këtë rast. Thot, ايوه. فهذا قد يقع لشخص مثلا رأى الجن أمام عينه والناس ما رأوا الشيء الذي هو وراه، فإذا تكلم قال رأيت، عند الناس يقولوا هذا عقله تغير. Thot edhe mund me ndodh, thot që njeriu thot unë kum pa diçka, po shoh diçka, thot edhe njerëz që nuk e marrin vesh, thot mendojnë thot që ky s'ku ka mirë me me. Thot në realitet ajo ashtu po. وعند الطبيب يقول هذا عنده هلاوس بصرية. Po, edhe mjektat që e tham, domethënë mendon që faktikisht ka probleme psiqike. عندنا نحن حينما يتكلم إنسان يقول هناك شخص أو امرأة ترى وتفعل، نحن نسأل أسئلة لنتأكد هل هذه الأشياء التي يراها لها علاقة بالجن أو أنها شيء غير معقول. Nëse neve na ndodhe njëta gjë, na pyesim dhe përmes pyetjeve e vrejmë. Ky problem që i shfaqet ti njeri, a është problem me gjin apo ka problem puni me psiqik. وأذكر مرة جلسنا مع أطباء نفسيين وأطباء يعني بشريين، فكنا نتكلم في الموضوع، قالوا يا شيخ خالد لا هذا نحن درسنا ومتأكدين من هذا الكلام، أي شخص يقول أنا رأيت أو يعني هذا عنده شيء، قلت حتى لو واحد منكم، قال حتى لو واحد منا. Njëherë thot sheku kam ndajt me disa prej mjekëve dhe psikiatrave dhe kena qenë këtë tim. Thot edhe ata më kanë thonë sigurt që ne kemi studiuar këtë çështje mirë dhe kjo më është për fakteve mjekësore, sipas tyre, që nëse njeriu sheh kështu diçka, atëherë vetëm ka probleme psiqike. Sheku tha nëse ndodh kjo edhe njërit për juve ju e keni të njëjtin mendim, thot edhe nëse na ndodh dikujt prej neve është i njëjti. فذكرت لهم ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thot dhe u përmenda atyre çka i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. قالوا ماذا؟ قلت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي والصحابة معه ثم رجع للخلف ثم تقدم ثم مد يده كأنه يمسك شيء، هذه حركات. قلت لهم ما هذه الحركات؟ قالوا كيف؟ قلت هذه الحركات إذا فعلها أحد ماذا تقولون؟ قالوا يعني أكيد عنده هذه هلاوس بصرية. Thot ja tregova rastin e pejgamberit që ka qenë një herë duke u falë me sahabët. Thot edhe një herë, thot një prej rasteve ka shkuar përpara, ka shkuar mbrapa, ka shkuar te para dhe ka bërë me dorë edhe ka bërë kështu. Edhe i pyeta, i thash, nëse që kjo i ndodh dikujt, ç'e çuni ju këta? Tham thon kjo është ajo smuja e syve që pina duke fol. قلت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهت الصلاة يقول للصحابة رأيتم؟ قالوا ما نعرف لماذا؟ قال رأيتموني حينما تراجعت وحينما تقدمت؟ قالوا رأينا لكن ما نعرف لماذا. Pejgamberi sa mbasi që u kry namazi i ka pyet shokët, am keni parë?
A keni pa që i kam hecë përpara, mbrapa dhe e kam bë me dorë, kanë thonë po. A keni pa, thotë nuk dim për çka. فأخبرهم قال تفلت علي عفريت هجم علي عفريت وفي يده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. Thotë pejgamberi sa erdhi në drejtim timin ifriti me një copë zjarrit, thotë edhe deshti me më godit në fytyrë. قال فأنا رجعت في هذا الوقت. Në çat moment që ka ardha ka bëhi gjën pejgamberi sa, thotë unë u ktheva mbrapa. وقلت أعوذ بالله منك يعني 3 مرات قال ما رجع واقف. Thotë edhe thash, pejgamberi sa thash 3 herë, Allahut i kërkoj mbrojtje, a'udhu billahi mink prej teje, 3 herë thotë edhe i mbet duke mprit. بلعنة الله Edhe thotë e mallkova me mallkimin e Allahut. ما يرضى واقف. Prap ka mbet në një vend, ka lëviz. قال إلا أن الله أمكنني منه الله بعدين ساعدني مكنني منه قال فأخذته فخنقته مسك رقبة خنقته قال حتى وجدت برد لسانه على يدي. Thotë vetë se Allahu ma ka mundsu, ma ka dhënë forcën që me pas mundësi me triumfu ndaj tij, thotë edhe e kum kapur me dorë, e kum shtingu thotë derisa e kum gjetën ftohtin e guhës tij në gishtin tim. قلت لهم ماذا تقولون يا أطباء في هذا الآن؟ سكتوا. Edhe këtyre mjekëve musliman, praktikisht saudita, ju thashë, çka thoni për këtë rast tash? Tha, heshtën. قال هذا عندنا في الطب هلاوس سمعية وبصرية الاثنين. Tha, sipas neve në mjeksi këto të dyja janë ato smundjet përmes syrit edhe ومع هذا الضيق قالوا ما نستطيع نتكلم. mirë po, masi që përmene këtë argument, atëherë nas kemi mundësi me fut. أطباء مسلمين هؤلاء. Po, këto mjek musliman domethënë. قال لكن كيف يا شيخ خالد؟ قلت وأكثر من هذا. Edhe pastaj i kam pyet që nga domethënë nas pedim këta se në mjeksi nuk vërtetohet një gjë të tillë, pastaj që ka ka diçka edhe më shumë se çikash. لهذا لما يكون واحد بيننا نصلي مثلا وجدناه يجري وقفز وسقط في الأرض كلنا سنقول مسكين يذهب من المستشفى ماذا في عقله؟ ممكن هو يكون رأى شيء حقيقي أو حدث له شيء. Kështu që ndodh që edhe duke u falë, ndoshta duke hyrë namaz për më fal, dikush për njerëzve ban lëviz na shtirzohet, na edhe kcen, thotë sipas këtyre mjekëve duhet me çunë në spital, thotë mi po ky ka mundësi me pas tjetër gjëra tjera. حتى لو كان من أصحاب يعني مثل ما يقولوا إيش القدرات الضعيفة هؤلاء اللي عنده قليل خلل في عقله نقول ممكن. ممكن ايش؟ بعض الناس عنده يعني نعم ضعيف في نعم. عقله تجده يعني. نعم. هل لو فعل شيء غريب هكذا ممكن يكون من الجن؟ نقول نعم. نعم. يكون من الجن. Ndodh për sheku që dikush që ka pak probleme psiqike ndoshta, jo në aspektin që nuk ka shmime men, po ndoshta nuk i ka gjërat shumë të kfjellta, ndoshta bën lëvizje jo të mençurve, thotë ndodh që edhe ky përveç që e ka atë problemin e vet, trupin e vet, ndodh që me pas edhe probleme prej e gjërve. لأن مثل هؤلاء عندهم طريقة معينة في الحياة نعلم أنه عنده خلل عقلي بسيط لكن لما يفعل أشياء غريبة لما تسأله يقول أرى شيء ويصف لك الشيء تعرف أنه شيطان تقرأ عليه يصرخ الجن تقول إذن الجن دخل في جسد هذا ضعيف. Gase ndodh dhe këta njerëz që faktikisht kanë probleme, na e dim që kanë probleme, domthonë probleme psiqike mendore. Thotë mirë po ndodh thotë që kanë njerëz tregon thotë jam tu pa diçka e kështu me radhë dhe kur i knojmë na fillon ai me bë gjestet ose veprimet e atij që është i smut. وكم رأينا في بعض الحالات مثل هذه الأمور. Dhe na kena pas raste të shumta me kësi njerëz. يظهر الجني تقول كيف دخلت يقول هذه الأجساد بالنسبة لنا سهلة هم أصحاب التوحد وأصحاب سهلة لماذا؟ يقول لأن هؤلاء لا صلاة عليهم والنجاسة تطهير صعب يعني ويفعل أي شيء ويأكل أي شيء فهذا منزل جيد لنا. Thot shehu kur ju kemi fry dhe kemi fol me xhinin, kena pyet çish keni hyrë tek këto njerëz, na ka tregu, kanë thonë që kjo është tek këta njerëz është lehtë me hi, për arsye se në rend të parë këta nuk mujnë me majt pastërtinë që ç'dohet, nuk falen, nuk janë sa duhet domthonë të rregullt, edhe faktikisht për neve ky vend është shumë i sigurt edhe i mirë. Sidomos po thotë shehu, kjo mund mendohet te njerëz që janë smut me autizëm. يذهب أهل المريض بهذا المريض إلى الطبيب يقول أنتم تعرفون أن عنده خلل في العقل وممكن يفعل هذه الأشياء يذهب عند العالم يسأل حينما يسأل يقول طيب شغلوا له شريط رقية أو يفعلوا له يقول والله تغير بدأ يخرج صوت غريب يقول لا هنا في شيء. Ndodh po thotë që ky person me shku te mjeku dhe mjeku i thotë që jo deni, ky ka smundjen e autizmit për shembull, edhe na skena mundësi me bëj diçka tjetër. Thotë ndodh thotë një person që nëse fillon me rukje diçka thotë
fillon me pas shaj, atëherë ne I themi që ky përveç smundjes që e ka, pas ka edhe probleme tjera. قديما كان النزاع في مسألة الصرع تقول إبليبسي الصرع نعم. هل هو من الشياطين هل هو من مرض عضوي Më herët, domethënë kohët e kaluara ka qenë diskutim I madh lidhe me epilepsinë. A është smundje psiqike, mendore apo është faktikisht mund më konë edhe prej shejtanit. الأطباء قديما أبو قراط وهؤلاء أبو الطب كانوا يقرون هذا يقولوا في نوعين هناك شيء من أرواح وهناك شيء صرع من أخلاط شيء في الجسم. Thotë edhe mjekët e hershëm, shumë të hershëm, domthonë e kanë pranuar që përveç anës trupit domthonë të nervor që mund më shfaq ky problem edhe me kriju epilepsinë, ka mundësi me ardhur epilepsia edhe prej çështjeve tjera që janë faktikisht të natë që njihen prej shejtanëve. الأطباء درسوا حالات الصرع ولا يؤمنوا بصرع الجن للإنس. Kurse mjekët shumica I kanë studiu rastet e epilepsisë, por në realitet nuk besojnë që ka mundësi edhe shejtani mja sjell epilepsi njerit. لكن نحن نؤمن أن هناك شيء من الجن وهناك شيء من الله مرض طبيعي. Kurse ne si musliman besojmë që edhe epilepsia është smundje, që është normalisht edhe nervore, por mundet me qenë edhe prej gjinëve. لهذا لما يأتي مريض عنده الصرع نسأله أسئلة الطبيب ما يسأله هذه الأسئلة لأنه ما يؤمن بهذا الباب. Kur na vin dikush që është I smuar me epilepsinë, ne I bëjmë disa pyetje që në realitet mjek nuk I bëjnë ato pyetje. تسأل مثلا متى يأتيك هذا الصرع يقول يأتيني مثلا في الشهر مثلا مرة لكن في كل يوم خميس الساعة 9 دائما في التوقيت نقول هذا جن. Për shembull, një pyetje që ja bëjmë çfarë kohë të vjen, dhe ai thotë që për shembull vjen në herë në mujt, epilepsia ndodh në ora 9 çdo ditë, çdo herë në ditën e ajit. Thotë na I themi më një herë ky ka të bëjë me magji. لأنه في الصرع العادي ما يأتي في توقيت معين في تاريخ معين في نهاية الشهر مثلا. Nga se sipas epilepsisë domthonë nervore nuk ka mundësi me ndodh kjo në njëjtën kohë me orë, me ditë, me kështu nuk ka mundësi. Është e lëvizshme, është. وحينما نسأل المريض غالبا ماذا كان في هذا التاريخ مثلا من قبل يقول كنا في حفلة أو كنا في الليل خرجنا هكذا في مكان خلاء ماذا فعلت؟ يقول ما أدري سقطت بداية السقوط هنا طيب ماذا فعلت قبل؟ يقول رميت حجر أو فعلت شيء من هذا بعد هذا ما أدري عن نفسي وبعد هذا بدأ الصرع معي نقول إذن هو ضرب جني أو سقط الحجر على جني وانتقم منه بهذه الطريقة. Thot edhe shpesh kur I pyesim se prej kur ka fillu, e kallëzojnë ndonjë rast që faktikisht ka qenë rast që në realitet mund në ato raste me sulmu e gjend, ndonjë dorsëm ose dikon ndonjë qëndrim jashtë në hapësirë, në mal dikon ose ndaj vend dhe prej aty ka filluar ai problem. Sheku thot me siguri ose kanë shkel diçka ose kanë gjujt me gurin ai kon edhe pastaj ka filluar kjo hakmarrja që e përmendëm më herët. من العلامات السهلة حينما يكون المصروع هذا الذي يأتيه الصرع نحن نقول لأهل المريض مثلا إذا صرع أذن عند رأسه أو رشه بالماء المقروء بعضهم يقول قام مفاجأة بسرعة نقول إذن هذا الصرع كان من الجن وليس صرع طبيعي. Thotë edhe ndodh, dhe kena provu disa herë, thotë që kur dikant ka kaplu edhe ka rrok epilepsia, ju kemi thonë familjes së tij që t'i lexojnë të veshi I tij Kur'an ose t'i qesin ujë të frym dhe na kanë lajmëruar pastaj që edhe pse e ka rrokën epilepsia është I kthy prapë në gjendje normale me një herë, pa kalu kohën që kalon epilepsia. بعضهم يقول نؤذن ونكبر نفعل ما في يأخذ وقته ثم يستيقظ. Kurse disa tjerë thonë që çfarë do që veprojmë, lexojmë, e kthejmë, e këndojmë ezanin e kështu me radhë, ai derisa ta kryjnë kohën e vet të epilepsisë nuk kthehet në gjendje normale. إذن هناك فحص للمريض الصرع بالرقية وبغيرها. Pra, sipas kësaj që e shpjeguam, ai që është I smut prej epilepsisë I ka të dy anë, edhe aspekti mjekësor që duhet mukshir, po edhe aspekti I rukjes. ولهذا ذات يوم أخذوا واحد من هؤلاء صرع وأدخلوه المستشفى وهو متشنج ويتعامل معه مثل مرض الصرع وظنوا أنهم خدروه ثم قام عليهم هكذا مثل الوحش كلهم هربوا. Thotë edhe kanë ndodhur të na thotë e kanë marrë thotë يتحرك يعني. e kanë marrë në spital një, kanë menduar që është me epilepsi, kurse në realitet ai ka qenë faktikisht I goditur prej shejtanit thotë.
edhe ja kanë dhënë thotë këto barnat për me pi, edhe kanë menu çat shumë që i kanë dhënë që ky mo kurse në realitet ai është ngrit sikur mos me pas marr kurrë. Thotë dhe kjo faktikisht është argument sa ai ka qenë i prekur për gjenve, jo prej epilepsisë. نحن ذكرنا أمر الخوف. من الذي يخوف الناس؟ الله سبحانه وتعالى يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. Na e përmendëm më herët frikën. Thotë kush i frikson njerëzit, kush ja vështin frikën njerëzve në zemër, Allahu thot në Kur'an, shejtani është ai që ja vështin njerëzve frikën në zemër. ولهذا كلنا نتعرض في الدنيا لمشاكل في عمل في رزق في غير ذلك، فالشيطان يأتي يزيد الإنسان في هذه الأمور، فإذا استجاب له ولم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيضطر أن يذهب إلى طبيب نفسي. Thot për këtë arsye na secili prej neve goditmi me sprova ndryshme në punë, në jetë, në familje, edhe shejtani të rrin gati që me të friksu. Nëse njeri fillon pastaj më friksu për rrezikun, për jetën, për punën, pastaj çka ka më përfunduar te psikiatri. لا أدري ماذا أقول لكم أكثر من هذا لأنه نحن أطلنا الحديث، ولكن في جانب الطب النفسي هناك أحاديث كثيرة وآيات كثيرة هي علاج لكل مريض يشتكي من مرض نفسي. Sheikhu po thotë që faktikisht në mjekësinë bashkëkohore po thotë ka shumë ilaçe që edhe shërime ndryshme që faktikisht përdoren për njerëz që janë me smundje psiqike. ويعني من العلاجات القوية التعوذ بالله من الشيطان الرجيم أول شيء. Faktikisht domthon mjekësisë bashkëkohore jo, po mjekësisë islame, do të thonë paska ikë kjo. Dhe prej shërimeve më të mëdha është me kërkuar mbrojtje te Allahu prej shejtanit të mallkuar. هناك آية عظيمة الله سبحانه وتعالى يقول وأنه هو أضحك وأبكى. الله سبحانه وتعالى هو الذي أضحكنا هو الذي أبكانا، الشيء الذي يحزننا هو من الله. Është një ajet shumë i madh, mashallah. Thotë Allahu është ai që i bën njerëz me qeshë dhe i bën njerëz me çajt. Thotë pra Allahu është ai që sjell lumturinë dhe sjell gëzimin. والأمراض النفسية كلها تحزن الإنسان، نعم تحزنه، إذن الله ابتلاني بهذا الحزن، لماذا؟ يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. Pra, nëse smundje psiqike është e vërtetë se të mërzisin, të ashtojnë mërzin, atëherë duhesh me pranu në fillim që kjo është sprovë prej Allahut, dhe sa Allahu e ka kriju njerin që me jetu periudha ndryshme të sprovave këtë jetë. والمؤمنين في الجنة لما يدخل يقول الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن. Kurse muslimanët kur të hyjnë në xhenet kanë me thonën, falënderimi tek Allahu që na ka largu kanë piklimin. لو رجعنا إلى ديننا وفهمنا والله ما يتغير فينا شيء ولا نحتاج إلى طبيب. Nëse kthehemi në fen ton, tamam ç'është duhet, edhe kuptojmë tamam ç'është duhet, thotë nuk ka mundësi me na ndryshu asgjë jetën tonë. وهناك أمور وقائية. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء على امرأة في المعركة وهي تمسك ابنها الميت تبكي، فقال لها اسري، ما أعجبها الكلام، فقالوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقامت قالت يا رسول الله أصبر، قال الصبر عند الصدمة الأولى. Ka dhe gjëra tjera mbrojtëse që duhet mi pas parasysh dhe tregoj rastin e asaj gruas që i ka vdek fëmia i vet dhe pejgamberi sa e ka këshilluar që me bë durim, ajo pastaj është sill faktikisht keq me pejgamberin sa për shkak sprovës që ka godit dhe pastaj ka ardhur është ka kërkuar falje te pejgamberi sa pejgamberi sa i ka thonë asaj që durimi është në goditjen e parë. Momentin që goditesh atëherë do të më bëj sabër, jo më vonë. لأن هذا الحزن الذي أصابها لو لم تضبطه بالصبر ستدخل في حالة نفسية. Nga se mërzia kur të godet, nëse nuk e rregullon dhe nëse nuk e ndreq me durim, ki me kalon probleme psiqike. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى ولعن النساء التي يأتينا وتشق الجيوب وتلطم الخدود ويأخذ التراب على رؤوسهم حينما يموت الميت. Pejgamberi sa për shkak kësaj gjendje të rrezikshme që ka mundësi me kaplunierin e kanë ndalu, madje i ka mallku ato gra të cilat i shkyn rrobat edhe e rrahin vetveten edhe marrin edhe qesin dheu në fytyrën e vet edhe në kokën e vet për shkak mërzisë. زوجي مات وتضرب وجهها وتضرب، هذا قديما النساء، فبعد هذا أصبحوا يستأجروا نساء بالأجرة لمثل هذا الأمر. حتى الناس الذين يأتوا يحدث عندهم مثل هذه الأحزان تصيب بشياطين، وهذه الأحزان تجعل الذي مات له الميت خلاص يبقى أشهر وفيه من الاكتئاب والحزن ويدخل في أمور كثيرة. Dhe kjo thotë më herët ka ndodhur kështu, domethënë njerëz kanë godit veten kur i ka ndodhur, i ka vdekur një familje se kështu me radhë, pastaj ka ndodhur që kanë marrë njerëz gra
me qira për me kajt, për rastin e vdekjes që mi shtin njerëz më mërzit më shumë, dhe pastaj thot faktikisht njerëzit për shkak një vdekje ndoshta me muj rrinë të mërzitër dhe të pikëlluar dhe kjo pastaj i merr ata dhe kalojnë në gjendje tromb psiqike. هناك حالات نفسية تأتي للمصلين والمؤمنين. Dhe ka disa raste psiqike që i godasin njerëzit që janë duke u fal edhe ata që janë besimtar. تصيب الإنسان حينما يتعبد الله كثير فيرى أنه مقصر ويبدأ يأتيه الخوف جهنم 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 ويدخل في حالة نفسية. Dhe mund ndodhë që dikush është namazli, është besimtar i mirë, mundohet me adhuru Zotin që shdohet, dhe pastaj vjen kjo ideja në kry që faktikisht i shtohet frika dhe mendon vetëm për xhehenamin. يبدأ بالبكاء ثم الانطواء ثم يترك الصلاة انقطاع. ما في فائدة في جهنم في جهنم. Fillon për me kajt, ka të sillet, edhe me fillu më friksu, pastaj me një fjalë më u tërheq, ndoshta pak prej rrethit ku është, e ndoshta më vonë edhe me lën krejt namazin, pasi që mu kalon në pozitën e pesimizmit, që faktikisht xhehenem ashtu kështu. لهذا كل شيء له حل. Për këtë arsye shekut për çdo rast ka zgjidhje. المؤمن يتقرب إلى الله ويعبد الله سبحانه وتعالى شبهوه بالطائر الذي يطير بجناحين خوف والرجاء. Për këtë arsye për këtë arsye besimtari adhuron Allahun me një përngjasim që e kanë treguar dietarët që i ngjason zogut, që i ka dy krah, e ka shpresën edhe e ka frikën. نخاف من الله لكن نرجو إن شاء الله رحمته. Pra friksohemi prej Zotit, po të njëjtën kohë dhe shpresojmë mëshirën e Tij. هناك أناس عبدوا الله بالخوف نخاف الله يدخلنا نخاف هؤلاء قد يخرج من الدين وقد يصاب عقله بأشياء كثيرة. Disa prej njerëzve kanë adhuruar Allahun vetëm përmes frikës, duke u friksuar derisa kanë kalu në një situatë që kanë dalë pe fesë ose kanë kalu në probleme psiqike. وهناك أناس عبدوا الله بالرجاء قالوا أنا قلبي أبيض وأنا أحسن الناس والله يرحم الناس جميعا وأنا أولهم. هذا ممكن بعدين في النهاية يذهب إلى في جهنم. غير الجنة. Disa njerëz po ndoshta e kanë adhuruar Allahun me shpresë të madhe, duke thonë unë kam zemrën e mirë, mjafton zemrën time me pas të mirë, edhe kështu me radhë, dhe nëse hin diku në xhenet unë kam me hi i pari, e kështu me radhë, kurse ky na është saç për xhenet botën tjetër. لهذا الذي يصاب بهذا البلاء هو مدرسة التوحيد. Andaj çdo kush që që sprovohet me këtë sprovë huwa madrasa? ما تعلم توحيد. Madrasa, ewa. Çdo kush që sprovohet me këtë sprovë edhe nuk din me menaxhu që çdo, realitet nuk e njeh tauhidin. لأن المؤمن الذي تعلم التوحيد إذا أصابه الخوف شيء جهنم ممكن الله ما يغفر لي ممكن هنا يقول لابد الآن أنا لا الله غفور رحيم يهدي. Nga sa ai person i cili e din tauhidin mirë, e njeh Allahun tamam që çdohet, momentin që e vren që vetja vet ka një anë që s'dohet, ai faktikisht kthehet edhe drejton vetën. أعطيكم مثال بسيط قد يكون عند الإنسان ابن طفل صغير ويرى قطة أو كلب ويخاف منه فأنت تهدي عليه ويبكي ويصرخ تقول خلاص ذهب ويبكي يصرخ حتى تطمئنه أن هذا الشيء ذهب. أنت عادلت بين خوفه وبالطمأنينة التي أعطيته إياه ممكن تكون حضنته حتى يهدأ. المسلم هكذا إذا جاءه خوف من الآخر من جهنم يبدأ يقول لا إن شاء الله رحمة الله واسعة إن شاء الله يقبلني وسأقوم بأعمال من العبادة حتى الله يغفر. Një shembull i thjesht me një fëmijë, nëse friksohet për diçka, ka pa diçka në rrugë, diçka që ka friksu, edhe ti faktikisht mundohesh me qetësu edhe me ndal, ndoshta e merr edhe e qaf derisa të qetësohet, derisa ndalet e çajtur atij. Thotë e njëjta gjendja e muslimanit, kur të fillojnë mu friksu shumë për xhenemit, duhet me kërku që të farë për krahjen e Zotit për xhenet edhe me ardhë të bilanci. العين أيها الأحبة قد تصيب الإنسان وتعطيه تجعل عنده حالة نفسية. Mësyshi mund ndodhë që ta godet njerin derisa të kalon në atë problemin psiqik. في أي شيء. Në çdo gjë mund më ndodh, faktikisht. جاءنا مرة ضابط كبير وقال عندي خوف شديد أخذت أدوية قال ما في فائدة. Njëherë më ka ardhur një komandant i madh, thotë edhe më ka thonë që kam frikë shumë që nuk po bëjmë dobi as tabletat.
قال أصبحت ما أستطيع أجلس في البيت بدون ضوء، وإذا خرجت زوجتي من البيت أخرج من البيت ما أستطيع أبقى لوحدي من الخوف. Thot, kam marrë me një gjendje që nëse jam vetë në shtëpi s'muj me najt. Edhe në shtëpi, edhe në dhomë nëse jam me një dhomë, nëse nuk është gruaja aty, dal ku t'jen, s'muj me najt vetë. مثل هذه الحالات عند الطبيب يقول نعم ويبدأ يتكلم، لكن ما يفهم في أمر الرقية. نحن ما نفهم في أمر الطبيب، لكن نستطيع نحدد هل هذا بسبب عين، سحر، مس أو شيء آخر. Normalisht, psikiatri ose mjeku në këtë rast nuk ka mësi këtij personi me dhonë zgjidhje, përveç përmes barnave, që në realitet nuk jep rezultate, kurse na nuk e njohim mjekësinë, po e dim që ky person ka nevojë për shërim përmes rrugës. كيف أنت من قبل؟ قال يا شيخ أنا ضابط واسمي ذئب. قال وأنا ذئب. Thot pyetja që ja bën atij, çish ke qenë më herët? Thot po në komandant, domethënë komandanti s'ka mundësi më tutën. Thot bile emrin e kam ujk. Thot edhe çashtu ju më kon. قال وأنا صغير هكذا الضيوف كلهم أبي غير موجود، أنا أقول لهم تفضلوا وينزلوا وأفعل قهوة وأفعل كل شيء. يعني قال قلبي قوي. Thot edhe kam qenë edhe kur kam qenë i vogël, thot edhe nëse kanë ardhur musafir të shumë që nuk u kon baba aty, unë kam pas kapacitet këtë mi ndreq edhe mi rahatu, thot për shkak se kam pas zemrën e fortë. إذا مثل هذا بكل بساطة ممكن واحد يقول لك شوف هذا اسمه ذيب وهو شجاع وهو ضابط، تأتي في هذا العين العكس. Thot edhe subhanallahu, thot bashkë që ky, thot që u kon i fortë edhe emrin e ka pasën ujk, thot i ka ardhur dikush edhe i ka humbur çfarë çfarë forcë, çfarë edhe emrin e ka ujk kështu me radhë, edhe e ka godit me mësysh. قال أذهب المكتب عندي، قال يعني بالقوة أذهب المكتب، أدخل أقول نعم، وقع الأوراق وأغلق الباب، قال أجلس تحت المكتب في المكتب. يجلس تحت المكتب في المكتب. Thot ndodh thot që shkoj në zyre, thot edhe normalisht tash komandanti në zyre, thot këtë njerëz më këshyrin, më respektojnë, thot unë vetëm në shkrim leta çka do të më kry, thot edhe më sheli deri thot edhe rri nën tavolinë. قلت له خذ علاجات العين تغير. Edhe i thash atina, tha, merri shërimet, tabletat e mësyshit, kundër mësyshit, thot edhe kemi ndryshu. هذه القصص كثيرة عندنا. يعني في مسألة الخوف يأتيك وحدها. Kësi tregime bëhet shehu ka shumë domthon në çështjen e frikës e gjëra të tjera që janë ngjashme me ta. أحدهم يعني هو روحه طيبة، يضحك دائما، ما يجلس في مكان يضحك ويضحك الآخرين، وكان يعني قوي في هذا، يعني إذا يضحك الآخرين ممكن هذا يسقط من فوق السرير من الضحك. Thot njëri prej tyre thot ka qenë shumë njëri i harmonik, domthon i hareshëm, edhe thot ka qesh vet, ka tregu vet tregime ndryshme, edhe i ka bu krejt me keq. Thot çat shumë i ka bu me keq, thot që u kon person u njoft që faktikisht është qesharak edhe ishte në tjetër me qesh. جاء فترة حزين ويجلس يبكي، ايش في ماذا عندك؟ ما ادري قلت صدقني هذا عين. الناس كلهم يتكلموا يقولوا هذا ما في احد ما يستطيع ما يتركه يضحك وهذا ما ياتيه الحزن ابدا. Thot njëherë ka ardhur i pikëlluar, i mërzitur te unë shumë, thot, edhe i thash çka ki, tha nuk e di as vetë çka. Thash ty të pasa goditën mësyshi edhe njerëzit, mësyshit ka godit njerëz të thonë që ky njeri kur se kena pa të mërzitur vazhdimisht të kish. الطبيب ما يعرف هذا الكلام. Normalisht, mjeku jep barna, ilaçin edhe kry. S'ka diçka tjetër jashtë kësaj. هناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبين العين ماذا تفعل. قال وإن العين لتولع بالرجل أو لتولغ بالرجل في رواية ثانية، يعني تمسك فيه. قال حتى إنه لا يصعد حالقا، يصعد جبل شاهق فيتردى منه، يرمي نفسه ينتحر. العين بسبب العين ينتحر. والانتحار ما هو؟ خلاص الإنسان عنده ليس شيء واحد، عنده أشياء كثيرة حتى أقتل نفسي. Thot subhanallahu, thot ka një hadith pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që pejgamberi sa ka thonë që ka mundësi mësyshi me e marr njeri, me blloku, me pasën nën kontroll, derisa njeriu dëshiron edhe është i bindet që me hyj me një kodër edhe me myt vetën. ولهذا من علامات العين حينما نسأل الناس وجدنا عدد ليس قليل. ماذا تشعر؟ يقول يا شيخ خلاص كرهت الحياة، عندي هكذا في نفسي، ما أريد الحياة، أريد أتمنى والله أحسن أموت. يقول ما تقول هذا الكلام، يقول خلاص الحياة هذه ما أريد منها شيء. إذن أصيب مثل اليأس وإحباط. قل ما أدري. Thot ka njerëz që na vinë që nuk e dinë arsiun pse, thot domon kanë rrinë me një gjendje që faktikisht e dëshirojnë edhe vdekjen, kur i vet pse thot nuk e dinë pse. Thot domon kanë arrit në pesimizmin ekstrem edhe
faktikisht edhe me ja dëshiru vetës edhe vdekjen. طيب بعضهم قد يكون عنده مشاكل تؤثر عليه نفسيا، ولكن حينما نسأله نجد أن هذه المشاكل لا تساوي الشيء الذي يشتكي منه. فحينما نسأل تأتي المرأة مثلا تتكلم تقول مشاكل مع زوجي والموت وأريد أن أموت، نقول ليس لهذه الدرجة، ما فعل معك شيء كثير. Ka për disa njerëz subhanallahu që kanë probleme shumë të vogla, thot po çat shumë i marrin nga zemra këto probleme, thot që ta merr mendja që domethënë ky njeri ku më di çka i pas ka ndodhur, thot. Kur e kshyt problemi është shumë i vogël. Thot ka mundësi thot një grua vjen edhe ankohet për burrin e vet, thot kur fillosh me ja kshir problemet thot janë tepër të thjeshta, tepër të lehta. لما تسأل تقول كيف حياتكم؟ نحن كنا أسعد ناس، الناس يتكلمون يقولون نعم كلهم يقولوا ما في مثل هؤلاء، نقول بس أنت عندك صحيح مشاكل لكن جاءت هذه العين أصبحت مثل البنزين مع النار. Thot edhe kur I pyesim çysh keni qenë më herët, thot kena qenë shumë mirë, kena qenë shembull, edhe këtë njerëz na kanë marrë shembull që ky çift është shumë mirë edhe jetojnë shumë mirë e kështu me radhë, unë ju tham që realitet kjo është pe çtën e fjalëve të njerëzve dhe çtën الموضوع طويل، ولكن الأمراض النفسية مع الأمراض الروحية فيها علاقة كبيرة ولكنها خفية. Andaj tema është shumë e gjatë, por ajo që si rezume, si përfundim, lidhja mes smundjeve psiqike dhe smundjeve shpirtërore është lidhje e madhe edhe pse është e padukshme. إذا مشينا في الطريق الصحيح الذي يريده الله سبحانه وتعالى ليس الذي نريده نحن، وطبقنا كل شيء واستمعنا للنصائح القرآنية والتي جاءت في الأحاديث لن نشتكي من شيء بإذن الله. Nëse shkojmë rrugës së drejtë, atë që Allahu është I kënaqur me neve, duke I dëgjuar fjalët e Zotit në Kur'an dhe fjalët edhe këshillat e pejgamberit në hadith, atëherë me leje të Zotit nuk ka mundësi me na bëu dëm asgjë. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الكلمات التي قلناها وأن ينفعنا جميعا وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. Amin. Lutim Zotin që të na jap bereqet në fjalët që I tham dhe të na mundsoj që të arrijmë muajin e Ramazanit. Allahu amin. Barakallahu fikum Sheikh. ناخذ بعد الأسئلة Sheikh. Inshallah. I marrim inshallah pyetjet pak me rend. يقول الأخ pyetje për lezaj dhe shqep që me kuptu, mësyshi ndaj fëmijët para lindjes, a I bëhet nënës së tij apo nga pamja jashtme apo si ka mundësi ndryshe. العين الذي يصيب الولد قبل أن يولد هل يكون لأمه بشكلها يعني بشكلها الخارجي تراها أحد الناس فتصيبها بالعين ثم يسقط الولد أو كيف يكون الطريقة؟ طيب العين التي تصيب الجنين في بطن أمه كيف تكون أحوالها؟ Mësyshi që e godet fëmin përderisa akoma është pa lind, çish ka mundësi me ndodh? Cilat janë format e tij? يعني غالبا بعض النساء إذا حملت ما يظهر عليها الحمل، يعني تكون في الشهر السادس، الذي ينظر يقول هذه ممكن في الشهر الثاني فقط. فحينما تتكلم معهم تقول لهم نعم كم، تقول أنت في الشهر كم الثاني، تقول أنا في السادس أو في السابع، أنت في السابع. Për shembull ndodh që disa gra për shembull nuk vrehen që janë shtatzan, edhe nëse janë mujt e 6 e 7, nuk vrehen ndoshta hiç. Dhe duke ndajt me gra tjera, diskutohet kjo temë dhe nëse ajo pastaj e përmend si rastot që po un jam domethënë me barr dhe pastaj pyetja e radhës është cilin muaj je, po ajna dytin, ajo nëse I thot për shembull 6-in, 7-in, ato çuditën, mahnitën, qysh nuk vrehet domethënë që është barë dhe kjo pastaj mund më thonë në shaj që me godit. وممكن العكس تأتي واحدة بطنها هكذا يقول أنت إيش في التاسع يعني أو عندك 2 في البطن، تقول له أنا في الرابع، كل هذا في الرابع، إيش تأتي بجمل؟ Mund me ndodhë e kundërt apo thot. Dikush që pigrave që ndoshta domethënë barra shtazania I duket më shumë dhe ndoshta ajo është vetëm fillim shtazanisë, kurse njerëzit gratë tjera që e shohin mendojnë që është në mujt e fundit faktikisht para lindjes dhe pastaj kur I thotë që janë fillim ato thonë na mendojmë që I ki 2 e kështu me radhë dhe faktikisht e përfolin edhe e bojnë mohabet dhe kjo mund me ndodhë që me godit. تعرفون الجول حق الكرة؟ نعم. ماذا يسمى المنطقة هذه؟ نحن نقول ثمانيات. نعم. الكورنر الذي كورنر نعم.
عندي صديق لي زوجته حملت في 2 ومشكلة هذا الزمان الأشعة التي تبين ماذا في البطن قبل أن تلد المرأة. Shehu e përmeni këtë shtyllën e futboll. Hadha shekh, ataj. Thotë kam një shok, thotë gruaja vet thotë kam mbet shtazon me 2 me bineç. Thotë edhe problemi është se tash këto përmes këtyre pamjeve që pishohemi përmes te mjeku, thotë kjo është faktikisht një prej problemeve. فقال مرة زوجتي حملت، قال أول ما تزوجت قال زوجتي حملت، ذهبنا فعلنا الأشعة قالوا 2 أولاد. قال فأخوه سمع الكلام هذا، قال من أول ضربة يعني بالرجل هكذا مثل الكرة، من أول ضربة جئت بها في هذا المكان يعني. أيوه. فهمت؟ نعم. ما فهمت. أنا فهمت تماما. أول ضربة هكذا يعني كانوا. لكن كيف أترجم لأن النساء كذلك موجودات. الاثنين نزلوا ميتين. الله أكبر. Edhe thot ky shok I kallzon thot kur më ka ndodhur domethënë faktikisht gruaja vet ka më shtazon me bineç. Kur më ka thot vllavi jam thot faktikisht ka qenë lindja e parë. Fëmijët e parë që I ka prit, thot u ka humbur me të parën herë që me shtazon, domethënë me 2 edhe ja ka përmend shembullin sikur shtylla në futboll stativa kjo që është golli, edhe aty në çosh që është që aty është shumë vështirë me dhon gol. Thot ku e qellohet çat çosha vetëm, te me ku me një herë 2. Thot çato moment thot ka abortu të 2. وبعض النساء قد تحمل الأول الثاني الثالث الرابع ما في شيء، الخامس يسقط. لما نسأل تقول يا شيخ النساء قالوا ماذا أرنب هكذا الأولاد بسرعة ورا بعض. Thot ndodh po thot që disa pe grave thot ka pas parën fëmijë, dytin, tretin, katërin, këtë në rregull, thot I pesti ka abortu. Thot domon logjikisht mos abortime s'ndodhin, faktikisht mund më ndodhin fillim. Thot edhe kur I pyesim çysh ka ndodhur kjo ose kur na vin kësi raste, thot vallai nuk di vetëm se gratë kur më kanë bëqë rani kanë fëmijë kanë thonë çka u bëti, si lepra jetë lind fëmia. فقصص في هذه كثيرة. Domon fjalë që faktikisht ndoshta duken thjeshta, po mund me pas ndikimin e mësyshit. قصص كثيرة وعجيبة. صحيح قصص كثيرة وعجيبة. هذا بالنسبة للعي. بالنسبة للسحر، الساحر يكتب فلانة ما تحمل وإذا حملت تسقط، فتجد المرأة دائما تسقط. ماذا ترى؟ تقول قبل ما أسقط بليلة أجد امرأة عجوزة مثلا تضربني في بطني أو أجلس ثعبان يعضني وأسقط. Pra përmes mësyshit këto janë format që mund me abortu gruaja, kurse përmes magjistari e shkruan që filan gruaja mos me shtazon, por nëse e shtazon çdo herë me abortu përmes e gjinëve, edhe po thotë kjo ndodh, domethënë zakonisht këto që abortojnë shohin çat natë ondër ose tu I rrej dikush ose shohin diçka ondër të shija dhe aborton. Dhe kjo është normalisht, këta besoj që I keni dëgjuar krejt. ولهذا دائما ننصح المرأة إذا حملت لا تتكلم تقول أنا حامل. بعضهم نقول حتى ما تخبري أهلك بهذا. Në disa raste, faktikisht unë e këshilloj që nëse gruaja mbetet shtazon, mos ta diskutoj këtë temë me tjerë. Madje në disa raste thotë unë I këshilloj disa gra që mos me fol as me familjen e vet. والكذب لا يجوز لكن التورية تجوز. شيء إذا ما نقول كذب لكن تورية. ماذا عندي آلام في البطن ممكن أنت حامل، الدكتور يقول حامل ولكن أنا عندي ألم شديد ويكون عندها مثل ألم، فالناس ما ينظروا ماذا ستولد ولا ماذا ستفعل. Normalisht nëse pyeten këto gra domon pe tjerë vajni shtazon ashtu, normalisht nuk lejohet me gënjy, me rrajt, mirë po lejohet me përdor terme protokolla që I themi ne, mirë po që mos me tregu përgjigjen e saktë. Barakallahu fikum shekh. Pyetje يقول الأخ إذا دخل الجن في جسد الإنس هل يتحكم فيه؟ فإذا كان يتحكم فيه ماذا يصير بالإنسان يعني بعقله ماذا يصير له؟ سؤال جميل صراحة. Pyetja është بروحه بل يقول بروحه ماذا يصير بروحه. Pyetja është hoxhë nderuar, hoxha bëhet që pyetje shumë e mirë. Nëse gjini hin në trupin e njerit, a e kontrollon atë? E nëse po, çka ndodh në atë kohë me shpirtin e atij njeriu? هل يتحكم فيه؟ فإذا كان نعم فماذا إذا دخل الجن في جسد
الإنسان هل يتحكم فيه أو لا يتحكم فيه؟ قد يتحكم فيه وقد لا يستطيع أن يتحكم فيه، إما لضعف الجني أو لقوة دين وإيمان هذا الشخص. Nëse e gjini hin në trupin e njeriut, a ka mundësi me kontrollu apo jo? Po thotë shehu ka mundësi me kontrollu komplet, me pas kontroll, ka mundësi mos me pas kontroll. Domthon, qysh ka mundësi mos me pas kontroll, ose për shkak se e gjini që ka hi është i dopt, ose për shkak se ky njeri ka fenë e ka të fortë dhe është i lidhur shumë me Allahun, andaj nuk ka mundësi me kontrollu komplet. طبعا الأخوة كلهم ألبان، أكثرهم ألبان. Na, أكثرهم. أنتم تعلمون مثلا في ألبانيا كثير ما يصلي مسلم وأنا مسلمان وخلاص. Ju e dini po thotë që unë jam musliman, thonë shumica, shumë për shqiptarëve nuk falen edhe thotë nuk falen ama unë jam musliman. فهذا لما يدخل فيه الجن يأتيك هكذا خلاص مثل الروبوت. Kurse te ky person nëse hen e gjini thotë ai vjen sikur robot, është komplet i bllokuar. ثم يقول ماذا أفعل يا شيخ؟ نقول إذا ما تصلي سيبقى يعمل معك هكذا. Thotë edhe pyet çysh me largu këtë fare, thotë nëse s'falesh ka me të nej çështu, ka me të kontrollu komplet çështu çysh je. يتحكم في جسمه كله. Pra mund me kontrollu komplet, me pas kontroll trupin e tij. وإلا الأصل ما يستطيع يفعل هذا الشيء الذي تسمعون به. Na. Mi po në sens, kjo mund me ndodh, po në sens nuk ka mundësi me kontrollu komplet njeriun e gjini sikur që është përhapet shpesh të njerëz. إلا في حالات نادرة جدا جدا يكون الإنسان تقي وصائم وكل شيء ويكون التسلط عليه قوي جدا ممكن يفعل به كل شيء. O të ki? Mi po ka pa të raste shumë të ralla që ka mundësi njeri me qenë fetar, me qenë mirë po domethënë e ka çast fort magjin që komplet e kanë kontroll. والدليل الرسول صلى الله عليه وسلم الآن ذكرنا القصة واقف يصلي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة معه وهو يعني في قمة الخشوع وهذا يأتي عفريت يعني ما جاء لوحده فقط في يده شعلة من النار كما يريد يحرق جرس. إذا حرق الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يكون؟ Andaj argumenti është ky hadith që e përmendëm me pejgamberin sa që ka qenë duke u fal, paramendoi duke u fal bashkë me sahabe, edhe ka pasur në forcë i friti me ardhën që atëherë me sulmu. Nëse e kish sulmu, atë çka kish pas mundësi me ndodh. وهذا شيء كان يفهمه الصحابة. Këtë gjë shokët e pejgamberit e kanë kuptuar. أبو هريرة رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول كنت ربما آتي فأسقط عند المسجد جيد أسقط على الأرض مغمى عليه هكذا قال فيأتي الآتي فيضع رجله على عنقي هنا يدوس قال يظن أن في مس من الجن. Thotë Abu Huraira radiallahu anhu ka ndodhur që kam rënë tokë, jam alivanos pak a shumë, thotë edhe ka ardhur dikush prej shokëve, pejgamberi sa edhe më ka vënë komën këtu në faqe në qafë teme, edhe ka menduar se jam prej e gjenve faktikisht i smut. يقول أنا ما كان اللي سقط من أجل الجوع جيعان فقط ما كان. Kurse Abu Huraira thotë ajo që mua më ka ndodhur thotë ka qenë për shkak të urisë, jo për shkak të. لكن انظر يعني عادي يتوقع ممكن أبو هريرة بس ما يقول كيف أبو هريرة عندهم عادي ممكن. Po, domosdoshmë ajo që ka bëdon me nxjerr shehu pe këtij tregimit që sahabët nuk janë çudit, me thonë çush Abu Huraira ku ka godit me magji, po më herë kanë shku kanë dish mi bëu rukje. وجاء في ليلة الجن حينما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الجن وينصحهم ويدعوهم أنه قال للصحابة ما أحد يتحرك من هذا المكان تنتظروني حتى آتي فانتظروه إلى الصباح فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر عنهم قالوا يا رسول الله قلنا اغتيل يعني قتلوك الجن أو استطير أي طارت بك الجن طاروا بالرسول صلى الله عليه وسلم قال هكذا فكرنا. Një prej natëve të errta pejgamberi sa më ka qenë me shokët e vet dhe i kaloi me një vend ka thonë pritëm se tash ka mu taku me e gjend, edhe i kaloi me një vend të prit çat shumë domethënë që është vanu pejgamberi sa që ata kanë thonë kemi menduar që të kanë mbyt e gjend ose të kanë marrë dhe kanë fluturuar me ty. وعمر بن الخطاب رضي الله هذاك في الصحراء يكفي يعني في أدلة كثيرة فيه. نعم. نعم. فقد يتحكم يعني هذا. ممكن يحدث شيء مثل هذا لبعض الحالات. نعم. Pra mund ajo që po kthemi prapë te pyetja, pra mund me ndodh që e gjini me e kontrollu njëri, me pas kontroll në disa raste. Do mund me ndodh kjo. وأذكر أحد الصالحين يعني دخل مس في زوجته لا القصة طويلة.
طيب صلي مع السؤال. طيب بارك الله. الأخ يقول هل يمكن للجن المسلم أن يدخل في جسم الإنسان المسلم؟ A mund me ndodhë që një gjin musliman me hynë trupin e njerit musliman faktikisht. طيب نقول هل يمكن لمسلم في الطريق يؤذيك ويضربك؟ Pyetja është, a ka mundësi një musliman në rrugë me të dëmtua dhe me të godit? بدون سبب. Pa shkaqe. طبعا المسلمين أنواع. Pra muslimanët janë lloje ndryshëm. نعم في مسلم ما يصلي في مسلم يصلي Ka musliman që falet e ka musliman që nuk falet. في مسلم فقط تنظر فيها كذا يقول لك لماذا تنظر فيه. Ka musliman që veç pak me këshyr thotë çfarë po më këshyr. الرسول صلى الله عليه وسلم بين رمضان الآن يأتي بين ماذا الإنسان يفعل إذا في رمضان أحد سبه وشتمه ماذا يقول قل إني صائم. Po, pejgamberi na ka treguar tash mos jashtë edhe Ramazani afër që nëse ndodh dikush të fyën ose diçka më thonë që unë jam agjërueshëm. إذا ممكن الجن المسلم يدخل في الجن في العبد المسلم. Po thot pra shehu përfundimisht ka mundësi e gjini edhe më kon musliman me hi me dëmtu njerin musliman. إما يدخل العشق قد يدخل يقول أنا أريد أساعده قد يدخل يعني هكذا يعني ينبسط معه في المعاصي وفي Mund me ndodh thot me hi për shkak se domethënë i ka pëlqy ose i hen thot po du me ndihmu, i hen trup ose thot i hen për shkak në trup se e ka Allah jashtë gjunaçore dhe ky njeri gjunaçore ato dy të bashkë. وجاءت قصة عند العلماء أن إنسان صرع في الأرض فلما جاء يقرأ عليه نطق فيه جني أو جنية فقال يعني قالت أنا مسلمة قالت لما دخلت فيه قال هو يقول القرآن مخلوق. Ka ndodhur në tregimin e hershëm të dietarëve që një njeri kështu është godit prej e xhinit edhe kur kanë filluar ato dietarët me kru Kur'an, ka folë ajo, ka qenë e xhinesh domthon femër, edhe i ka thonë që unë jam muslimane, po kum hitë kë, praktikisht me hub do të kësia që i ka bos një për tëne që ka thonë se Kurani është i kriju. وذكروا قصة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سمع القصة ضحك قال يعني هذا أمر معروف نهي عن المنكر. في هذا القصة edhe ja kanë treguar që kisa i Ibn Bazit rahimahullah, shehi ka kesh dhe ka thonë kjo pas ka hi për me udhëru për të mirë dhe për me ndalu nga e keqja. السؤال الثاني شيخ ما هي الخصائص التي تبين أو الفروق بين الراقي الصادق الأمين والراقي الكاذب؟ Cilat janë karakteristikat që dallojnë një rukëgji të sakt, të drejtë nga një rukëgji që është mashtrues? Po thotë kjo është problem mi kallëzu krejt ashajat, është e vështirë. الآن كلنا طيبين صحيح؟ كلنا نحن طيبين. أين كريت مير شتو نيرست مير صح؟ لكن لو جئنا نتعامل في بيع وشراء ستقول رأيت هذاك الذي باللحية والله لو رأيت ماذا فعل فيه. Thot, kështu ku jena këtu na duket secili prej neve i mirë me njëri tjetrin. Thot, ama kur të fillojmë me punu në tregti ose në biznes, thot ja nisim me thonë a peshe filonin, a peshe çaj me mjekër, shka është ai. صحيح؟ No. بدون جن بدون رقية. Pa pas nevojë me e gjenë edhe me kështu, hala pa hinat tim. قصص كثيرة ولهذا الموضوع ليس مختص فقط في الرقية في حياتنا كل يوم. Pra, nuk ka të bëj kjo ana e amanetit edhe ana e përgjithësisë, jo vetëm nuk ka të bëj vetëm me rukje, po në jetën tonë përgjithshme, kjo është e vështirë. نحن وضعنا شروط للراقي الشرعي أن يكون عنده يعني علم في الدين أن يعلم مثلا أمور الرقية الشرعية مسألة النساء بالذات هذه مشكلة وخاصة في البلقان. Allahu al-Mustan. Allahu al-Mustan. Po thot shehu që na kena vendos, domoni i ka përmend në për ligjërata dhe shkrimet e tij disa për rregullave për një rukëgji të drejtë, thot e para thot me pas dije, thot e dyta me ditë tamam rukën që shbohet, thot e treta me pas kujdes pe grave thot, e cila është tash për tash problem në Ballkan. يعني أنا أتابع ترى بعضهم هكذا الإعلانات في الفيسبوك بالبدلة والشيخ فلان وبعدين يعطوك فيديو هكذا وجالس ماسك المرأة هكذا يقرأ عليها بشعرها وفستانها ولا شيء. Thot unë shofte ju atje, domthon raste që del dikush e thot unë bëj rukje, çet foton e kështu, kurse pastaj ndoshta ndodhe shoh një video që e ka marrën gruin e ka kap çështo edhe të i bë rukje ajo pa shami pa kusha. شيء محزن.
faktikisht kjo është rast, këto raste janë pikëlluese. واحدة في الأرض وهذا فوقها هكذا جالس فوقها أي نعم. واثنين مساعدين معه وزوجها واقف يتفرج. Na. Thot ndodhet, po ndodhet te jo thot që gruaja është normalisht e smut, është shtrin tokë, thot ky ka hyrë për me të dy durë tek kështu thot, burri vet thot tu I kshyr. يقول اخرج منها انك رجيم اخرج يا رجل. Edhe tu I thon del pe aty, del demon e xhinit. من الرجيم؟ من الرجيم هنا؟ Këtë rast kush është I mallkun këtu? هكذا قصص كثير. Allah, sta. وهذا الآخر جالس ماسك المرأة هكذا وزوجها من هناك وماسك من رقبته هكذا ماسكها والله. يعني لابد أنظر حتى أستطيع أحكم. أنظر هكذا أقول هكذا يفعل. قال نعم. لكن ماذا أقول ينظر ماذا فعل فلان. ما أستطيع. Ejva, Allah masta. Thot në këtë rast thot edhe ai tjetër që ka kap gruën edhe gruën e huaj edhe ka kap kështu edhe kishte vipaj rokje. Thot normalisht thot kjo veç me pa që çdo thot është ran. Thot po çka më thon njerëzit? Thot më thon njerëzit kështu në çaj rokjegjia më anis me folën në për këtë smoj. وليس عندكم والله يعني حتى في بلاد أخرى يعني هناك من نزع ملابس المرأة هكذا يقول حتى أشوف علامات السحر في الجسم. Allahu akbar. Kjo nuk ka veç te jo, për fat keq ka raste të rokjegjive ndryshme në përbot, ka raste thotë që unë kam dëgjuar që rokje ai çka ka bërë rokje thotë ja ka heqë edhe teshat, grave të I thonë që unë do të më kshyr trop ka magjin. هؤلاء طبعا ليسوا رقاة شرعيين لكن هم في الصورة الرقية سورة الفلق سورة الناس. Realitet thotë to nuk janë rokjegji sakt edhe drejt. Po në realitet kur I sheh kështu dhe kallëzojnë që na knojmë Kur'an e kështu, dokun që po, ama në realitet përmes në gjesteve, veprave, kuptoni që ato janë faktikisht nuk janë rregull. وكلمة لابد أقولها في كلمة لابد أقولها قديما كنا إذا جئنا هنا نعالج الناس من السحر كذا هذه الفترات أصبحنا نعالج المريض من الأخطاء التي فعلها فيه الرقى. Rukat, Allahu musta'an. Thot një fjalë që se kam çara pa e thon. Thot më herët kur kena ardhur këto vende, këtu pari ina munu me shëru njerëz që kanë qenë smut, kurse tash ina të munu me shëru të smutit prej smujave që ja kanë dhënë rokjegjit. يا اخوان اكثر ما يتكلم الناس يقول الراقي الذي ياخذ المال نقول المال لا ما فيه باس لانه جاءت فيه احاديث. Kurse në realitet njerëzit shumica që flasin tash është për rokjegjin që merr parë gjatë rokjes. Sot në realitet thotë kjo nuk është problem thotë. Pasuria që parja që mirët për çit punë që e bën nuk ka problem. لكن لما ياتيك المريض يقول ذهبت عند الراقي فلان 24 جلسه وذهبت عند فلان 15 جلسه. طيب ماذا فعلوا؟ كانوا عنده شيء بسيط زادوه مشاكل كثيرة. Thot mirë, po problemi është kur vjen dikush që thot ku bë rokje te filoni 24 seanca, tjetri thot 15 seanca, tjetri thot kështu, edhe në fund thot vjen edhe kallzon që ka pas një problem të vogël, në realitet ju kanë shtu problemet. والله قبل أيام جاءنا واحد ذهب عند 20 راقي 20 راقي. Thot para disa ditëve na ka ardhur një person që ka shku te 20 rokjegji. على مدار 5 سنوات. Brenda 5 viteve ka shku te 20 rokjegji. جاء عندنا يصرخ مثل المجنون. Kurse kur erdhi na thot filloi me piskat, sikur mos më qenë mirë, sikur më qenë I çmendur. أنا من قصته حينما أرسل قصته قبل أن يأتينا قلت لعبوا عليه. قال لا بد آتي. قلت يا أخي لا تأتي. كان يأتي من أوروبا إلى البلد. Subhanallah. قال لا بد آتي وأريد أسبوع. قلت يا أخي أنا أقرأ عليك مرة واحدة. Thot unë në momentin që e poshtë tregimin e tij, thash mos hajde se s'ki nevojë më ardh. Thot ai insistoi pe Evropës, pe vendeve tona diku këtu në Shqipëri. Thot edhe thash edhe më tha kam nevojë një javë me fry. Ai thash kanë lujt me ty faktikisht. Ai thash mos hajde hiç, por nëse vjen atëherë unë ty të fry vetëm disa çaste. جاء قرأت عليه رأيته يفعل أشياء مثل ما يقولوا ما تدخل في السيستم عندنا. Thot edhe kur fillova me lexu thot I bante disa gjeste, thot që nuk hin në sistemin ton, nuk janë pjesë e rokjes. يعني بدل ما يذهب هذا ذهب هناك بدل ما يقول كذا يعني ما. Domthon fjalë edhe gjeste që në realitet na e dim që nuk I bojnë ata njerëz që janë smut. ففعلت امتحان بسيط. قلت كلمات هكذا ليست قرآن وليس دعاء. Edhe e bona një provim thjesht, ja nisa me thon fjalë arabe që s'janë as Kur'an as dua. لكن رفعت صوتي ونظرت فيها كذا صرخ بأعلى صوت. Thot edhe e ngrita zonin edhe fillova pak me kshyr, domthon
pak ma me seriozitet, thot ja nisi me piskatë dhe me bu lëvizje palitje. وينظر بعيني هكذا خاص كانه الجن يهددني. Edhe filloi thot me mkshyrë thot sikur që domon po më kallzon që edhe unë e kam me gjinë, atë kështu që وانا اردد الكلمات هكذا وهو يصرخ خلاص. thotë edhe unë tyja përsëri fjalët ai tu piskat hala më shumë, kurse s'ka bës bajas me dua as me Kur'an as kurrë. بعدين قلت موسى ذهب بيت فرعون قال سمع موسى فرعون Unë e përmena Musa shkoi, domon veç e ka thonë kështu arabisht. Musa shkoi te shtëpia Faraonit, thotë ku ja nisi ai. Si e ka përmend Musën, ju ka kujtuar që Musa në Kur'an, edhe ja nisi me. قلت هارون وموسى Po, thotë veç përmena Haruni Musa ja nisi ai apet. بعدين وقفنا هكذا قلت له اهدى هذا قلت له تذكر هذا الموقف الآن ثم أكملت القراءة قليل ثم رجع قلت له تعرف ماذا فعلت؟ قال نعم. قلت ماذا شعرت؟ قال ما حدث أبدا مع كل الرقاة هذا أصعب شيء حدث في حياتي. Thotë i thash nalu pak, thotë u qetësu pak, i thash që tash ka ndodhur, që tash moja men, thotë fillova mi lexu. Tani mi lexu kështu. Thotë tani më vonë i thash ka ndodhur çatëherë, thamë thotë që kjo çam ke lexu ti kurse më ka ndodhur. Dhe më keq kurse më kon. قلت له شوف أنا ما أستطيع أكذب عليك ولا أسكت الآن تذهب تقول الشيخ خالد هذا قوة واحد. قلت له يا أخي أنا ما قرأت قرآن ولا قلت دعاء. Thotë edhe unë smoj me të rajt, edhe ti tani me shku me thonë që çaq shumë ma ka boni rokje Sheh Khalidi që s'ka ndodhur kërkush ma boç ashtu. Thotë unë po të kallzoj që s'kum lexu Kur'an hiç. قال يعني ماذا عندي؟ قلت يا أخي أنت جاءتك عين جاءتك إصابة لكن أنت كبرتها والرقاة هؤلاء كل واحد Kebëra mak. Thot në realitet kur unë vete tani çka pas na unë thash komo si ke pas na i mësysh në fillim që ku në thjesht e vogël, po ti edhe bashkë kanë një muruk i gjithë që me pru situatën dhe qëto. E kanë zmadhu situatën. واثنين من المرضى ما رأيتهم أحدهم قال عملت 2000 جلسة رقية عند رقاة في العالم كله. Thot dy persona si kum pa, thot po kum kontaktu me ta, thot njëri për tyre më ka thonë që i kum bue 2000 seansa në rukje na për dynjë. قلت له 200 كتب 2000. Shekhi Uhabit ka thonë ekipo që 200 ka thonë jo 2000. قلت أين؟ قال بوسنا في كل مرة. قلت أعطيني أسماء، ذكر لي أسماء بالفعل ذهب الناس قالوا في السعودية 3. Faktikisht i ka kallzu kur ja ka filluar më përmend me emra, shekhi ka njoft. Edhe te na, edhe në Saudi, te kush ka shku. هذا ما رأيته. قال وإلى الآن أنا ما زلت تعبان. كيف تعبان؟ يعني قال إلى الآن أنا مريض. قلت كيف مريض؟ يعني بعد هذا كله أيضا مريض. لكن هذا ما رأيته فقط أرسل رسائل. Thot edhe mas gjithë kësaj thotë më ka thonë hala jam i smut, ai thash çish ka mundsi gjithë këto seanca hala më qenë i smut. واحد آخر أتعبنا كثير 1000 رسالة ويقول أنا قرأوا علي ضمات 4 من الرقاة بسببي وما Allahu. قالت يعني فقد عقله يعني هذا بسبب الرقاة فقد عقله. Për fat keq njëri prej tyre çështo, do të më ka shkruar ka usill pa onalisht, derisa tha ja nisi me mshku që çat që kam seher imagjinë e ron që edhe rukjegjit tu mbo rukje kanë dek. Atë dhe i thash ty faktikisht rukjegjit pas kanë bë dall. يا إخوان النفس البشرية حساسة جدا. Vëllezër të dashur, po nefsi i njerit është tepër i ndihshëm. تنظر في واحد بغضب يتغير وجهه يصبح هكذا وجهه ضعيف تبتسم له يضحك. Thot njeri, thot shpirti është shumë i ndihshëm, thot nëse e këshyr dikan thot me mrola shumë, thot nash i fillon më tut. Po te këshyr dikan tu buzëqe thot ndreshet edhe kënaqet. الإنسان وقت الإصابة تأتيه إصابة يهتز. Po këtë arsye njeri kur goditet me një sprov fillon me u luhat edhe nuk e ka më atë balancën. من يعرف الراديو قديما الكبار في السن يعرفون الراديو. Kulluna nare. طيب الحمد لله. I thot kush e dini radion shikoni këtyn e herë, tha na shtet din vjetë tash këtë din. إذا تغيرت الموجة نحن صغار نفعل كذا تروح الموجة يأتي الوالد يقول ابعد فقط شيء بسيط. Thot nëse hupin val, thot na si të vogël thot u muneshim me lëviz shpejt për mi pru val, thot vike baba dhe ke dike, thot veç pak e prek edhe vishin valt. يأتي المريض وقت الإصابة ما يعرف ماذا يفعل فهذا بعد راقي يفعل له كذا. Thot edhe këta njerëz që smuhun, që i godet diçka, thot nuk din çka me bëj, thot shkon te rukjegjia, thot ai kap çato val që kina kap na fëmit. Domthon i lëviz na tonën këton. والموضوع يحتاج شيء بسيط. Kurse në realitet na shti ka pas nevojë shumë pak. الشيء البسيط هذا هو انك انت تهدأ اصبت اهدأ. Ajo çka është e thjeshtë është mi thon pikë parë atij që është godit, qetësohun herë, qetësohun herë. اصلح صلاتك مع الله واستغفارك وعبادتك ستبدأ هذه الأشياء تذهب مع الأذكار تضعف. Thot e para që kjo, e dyta thot lidhjen tonë me Allahun për misaja, namazin, dhikrin, istikfarin.
thotë to fillojnë mu dobësu këto tjerat. نعم هذا هو الصحيح. الله يبارك فيك شيخ. أسئلة كثيرة ممكن بالعشرات. يقول الأخ هل الإنسان متحصن من الجن إذا كان بالوضوء؟ الوضوء هل يؤثر في تحصينه؟ أبديس يندكون شو مولود نيري بري الجنوة؟ لا طبعا. لا. الجن ما يمنعهم الوضوء. Njeri që është me abdes nuk e ka domethënë garancën që nuk mund me sulmu e gjend. يعني مع المؤمن التقي يعني في مزية لكن ليس الجن دخل فيها. Besimtari i mirë që mundohet me nejtën me abdes e ka një lloj veçurie që rrin me abdes, po nuk e ka mbrojtën që mos me sulmu e gjend. لكن يأتي واحد مضيع إلى صلاة شيء يقول أنا سمعت الوضوء إذا بتوضأ من مرة أبديش كذا ما ينفع. Nëse dikush ka marrë abdes, po thotë edhe tjera sene nuk i këshyr, nëse se fal namazin, thotë unë ku marr abdes atë kjo s'ka من dobi. قال له قال في الانترنت قال تتوضأ شيطان ما ينفع. Thotë edhe këta që shto që thonë thotë i kanë ngun internet që si të kesh abdes, nuk vjen shejtani, thotë ai s'falet hiç apo abdes marr. السؤال الآخر الشيخ يقول إذا كان هذا الذي يأتي لا أعرف كيف يسمى بالعربية في الذي يأتي في النوم. في النوم كابوس. نعم. هل هذا يأتي من الجن؟ هذا دائما يسأل في هذا السؤال. Pyetja ke nëse ndodh ai ankthi në gjumë, a është për e gjimve apo jo? طبعا عندنا Makthi thonë ose ankthi, na i thojmë ankthi, në Shqipëri do të thonë makthi. عند الأطباء قديما قبل الأطباء الحديث يقول قد يحدث هذا الإنسان إذا أكل كثير أصابته تخمة أكل في الليل كثير ونام قد يحدث معه هذا الشيء يقول هذا الشيء راجع الروح تعبت وتأثر بإنسان اختنق. Mjekët e hershëm kanë thonë se nëse njeri han shumë, faktikisht e lodh me ushqim edhe trupin, po edhe shpirti mund më lodh, kjo mund më ndodh pastaj në gjumë. ما تجد تفصيل لهذا الشيء إلا عند المشعوذين وعند الكذابين فلهذا نقول لا تستمعوا لهذا. يعني نترك كل هذا الذي يقول هذا الشيء كذا وكذا لا تستمعوا له. Nëse vinë njerëzit me ide dhe sqarime edhe opsione që nëse ndodh kështu në gjumë, faktikisht ka shaja, kjo po thotë shehu këta mos e dëgjoni. لكن Mos e dëgjoni se kjo është vetëm prej mashtruesve. أقرب ما يكون حينما نسأل أصحابه كانوا يروا أهوال وأشياء عظيمة فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نرى أهوال وأشياء عظيمة يخافوا هم أهل الحرب فقال يعني بين أن هذا من الشيطان الإنسان إذا رأى رؤيا ما تسره وكذا يقوم وينفث على يساره 3 مرات فإنها لا تضر. Kurse ajo që është transmetuar që kanë marrë sahabët e kanë pyet pejgamberin që shohin gjëra të trishtueshme gjatë xhumit e kështu me radhë, pejgamberi sa më ka thonë që faktikisht kthehesh në nënën e majt, shtyn 3 herë edhe thu a'udhu billahi minash shaitanir rajim. الإنسان الذي يقول أذكار النوم حتى من هؤلاء يقول قل أذكار النوم أكثرهم يقول الحمد لله الآن ما في شيء بعضهم يقول ما زال يأتيني. Disa zakonisht kur i ndodh dikujt që i ndodh shpesh, e këshilloj që mos mi harru dhikrin para xhumit, thotë disave ju largohet, disave thotë i vazhdon me to, mirë po, faktikisht e lyp ndoshta një vazhdimsi më shumë. الذي يقول ما زال يأتيني بعض الأوقات قد يكون فيه عين قوية وعيون أو فيه سحر أو فيه مس. Nëse fillon me ardh prap vazhdon me ardh mas dhikrit e kështu me radhë, ka mundësi me pasën psysh ose magji ose diçka e tillë. لما يستمع لشريط الرقية يقول الآن أصبح ما يأتيني نقول الحمد لله ممكن في شيء ذهب. Nëse për shembull ka kësi rasti, atëherë përmes rukjes kjo largohet, nuk ka problem. Huna sual, lakin hadha sual një pyetje ka ardhur prej motra, por faktikisht shehu e ka shpërgjigja ndodh që muslimani të sprovohet tër jetën e tij. E valla fahimt. Pyetja është ndodh që muslimani të sprovohet tër jetën e tij me xhin. Hal yumkin الإنسان يعني يصاب ويبتلى بالجن طول حياته؟ هل يمكن للإنسان يبتلى بالجن أو بالسحر أو بالعين وتبقى معه طول حياته؟ نعم. Po, shekë bëhet ka mësi, ndodh që njeriu gjatë gjithë jetës të jetë i sprovuar me magji ose me mësysh ose me gjin. العلماء يذكرون في قصة المرأة السوداء التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وهي تسرع فالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال لعله يتبعها شيطانها. كانت ضعيف الرواية لكن في në disa raste
në rastin asaj gruas që alivanosej, pejgamberi sa në disa transmetime të atit ka thonë që ndoshta këtë grua, faktikisht këtë grua është duke pasu shejtani i saj. Faktikisht është si lloj argumenti që e ka pas tani jetën. ولهذا تجد ناس يقول لك مات مسحورا. كيف كان يقول كان في جهاد مثل المرض العادي. نعم. الآن السحر والعين وهذه الأمور هي مرض من الأمراض. Pra, magjia, mësyshi këtu janë smundje për smundjeve që mund me qenë edhe sikur me një lloj krahasimi me smundjet trupore që i ka njeriu. Thotë edhe ka mundësi njeriu domthon kena lexuar edhe më herët që ka vdek, ka jetuar dhe ka vdek duke qenë domthon me magji. Thotë një, sikur me pas dikush një smuj tjetër tjetës. مثل الذي عنده كانسر هو دعا الله كثير مات به. Ose sikur për shembull dikush që e ka kancerin, e ka lut Zotin shumë, po i ka vazhduar disa vjet dhe ka vdek me ta. نعم. كيف نفسر للأطفال مسألة الجن لأن آباءهم مسحورون أو عندهم مس من الجن فكيف نفسر لأطفالهم شوش كنا منسي كيف نشرح لهم كيف نبين لهم أن آباءهم الأب والأم مسحوران بالجن من يقول لمن كيف نحن هنا ما أعرف السؤال كيف يعني طيب أنت تقول السؤال وأنا si t'ja spjegojmë fëmijëve çështjen e gjenëve pasi që prindrit janë të prekur. Domthonë pyetja është pak e përgjithshme. طيب يعني بعضهم لعله يقصد أطفال هؤلاء المسحورين. يعني معناته هذه امرأة ترقي ولا شخص يرقي؟ ممكن نعم. طيب طبعا بعض الناس يأتي شاب مثلا تقرأ عليه يظهر عليه أن السحر أصله مثلا في الأسرة أو مع الأسئلة فهل مثلا نصارح هذا الشاب أي نعم. أو ما نصارحه لابد أن نصارحه. Shekhu bëhet kjo pyetje ka mos i ka për dikuna që bën rukje, që çish më tregu fëmijëve që për shembull baba dhe nona jot ku ka i smut prej e gjenve për shembull ose prej magjisë. Thotë shehu ndodh që dikujt na vjen një fëmijë ti i frynë dhe e shet që magjia është e prindit e tij. Nuk është e kë. Thotë në kësi raste dohet patjetër mi kallëzu. لكن في شيء خطأ كثير يحدث في البلقان أن المرض يأتي يقول عمتي التي سحرت أمي التي فعلت نقول من قال يقول الجني قال الراقي قال كذا الجني يتكلم وقال على السحر فلان ويعني صدقوا الجن هذا ما يجوز. Kurse një diçka që ndodh shpesh në Ballkan është që vinë njerëz smutë dhe thonë që më ka bu halla, tezja, migja, ky më ka bu magji. Thotë edhe kur i vet qysh thotë po mu më ka kallëzu e gjini që e kam trup ose thotë më ka kallëzu ai rukjegjia më ka thonë thotë kjo është ndaluar nuk lejohet. نعم الصحيح أن نحن الجن يتكلم نأخذ كلام الجن نفحصه نسأل قال عمتك أو زوجة عمك كيف هذه المرأة قال هذه معروف أنها ساحرة قلنا هذه علامة شيء آخر يقول كم مرة تدخل بيت تربي لنا شيء آخر قال عندنا كاميرا كم مرة تصويرها وهي تدفن نقول إذن صحيح. Ndodh, pa thotë që e gjini folë dhe thotë ka bu magji filoni, thotë na e marrmi fjalën e tij, nuk e marrmi si sakt, po e marrmi dhe kontrollojmë dhe shikojmë. Nëse për shembull përmend di kanë që puni me nifut që është magjistare, ose e din familja që ka ardhur ka qit diçka në shtëpi, ose e shohin me kamerë, atëherë në këtë rast është sakt. طيب بعضهم تأتي بنت مثلا تفحص نفسها تظهر أنها مسحورة من كلامها تعرف أشياء نقول لها كل هذه العلامات تدل على أن أمك وأبوك مثلا مسحورين ماذا أفعل لهم؟ نقول لابد أن تصارحهم أو تعطيهم من هذا الزيت من هذا الماء ويبدأوا يتحسنوا. Domthon ndodh që dikush vjen për fëmijëve edhe ti e vren që në bas fjalëve, në bas mohabetit që i kallzon për familjen e vet, e vren që edhe familja vet, baba dhe nona këtë rast janë smut, dosh mi kallzu asaj edhe faktikisht mi dhon diçka që ose mi thpru ata mi boruki ose mi dhon diçka që me fillu ilaçi. ننهي؟ باقي أسئلة؟ كثير جدا هذه فقط اي شوف ناخذ سؤالين فقط. سؤالين. يقول هناك السؤال الأخير للأخت يقول عندي يعني أنا أحس في نفسي بشيء
هذا ما هذا يحتاج. شرح ما نستطيع نفيدها طيب. طيب لأنه يكون فيها أسئلة كثيرة. طيب الشيخ، هل الشيزوفرينيا هي من الجن كذلك، من السحر؟ ايش يسمى شيزوفرينيا باللغة العربية؟ هي عندما ترى أشياء تتخيل تتحدث عنها. شيزوفرينيا هذا هو نفسه الذي تحدث الشيخ؟ يرى أشياء كالهلوسة كأنها هلوسة، يعني نفس الشيء. ما فهمت. هذا هل هي يقول هذا من الجن أو لا؟ الهلوسة كثير منها من الجن ومن الشياطين أصلا. Spjegum na që shumica prej këtyre që është prej e gjinëve. تعالى من شر الوسواس الخناس. Edhe na mjafton kjo fjalë e Allahut me na rujt prej sherrit të vezveseve që جاء في تفسيرها ما يتركه لحظة إلا إذا ذكر الله. ذكرت الله يسكت، ما ذكرت الله هو يوسوس. ka në disa hadithe që shejtani domethënë çat që mban vezvese që ndalet veç kur ta përmendsh Allahun. نعم. Përndryshe nuk ndalet. في شيء من النفس لكن أكثره من الشيطان. Ka edhe prej domethënë kjo shizofrenia që vjen edhe prej smundjeve të shpirtit, domethënë faktikisht نعم. vetës, po ka edhe prej shumica prej shejtanit. سؤال آخر يقول الشيخ، هنا يقول الأخ، هل أكثر مسا الرجل ولا المرأة؟ أكثر مسا بالجن بالسحر الرجل ولا المرأة؟ gruaja është më shumë e prekur prej magjisë apo burri? أكثر عند النساء عشان النساء أكثر من الرجال. كيف؟ أكثر عند النساء عشان النساء عددهم أكثر من الرجال. Po thot gratë janë më shumë prekura prej magjisë se gra ka më shumë se burra. والشيء الآخر أي صحيح هو صحيح. Kjo është e vërtetë, po thot shehi, nuk për një po thot. أن الرجل قد يكون فيه شيء ولكن مثل ما قلنا ما يهم عنده عمل. المرأة لأنها ضعيفة تشتكي. Çështja e dytë që ndodh që njeriu faktikisht burri ka ndoshta diçka, po ai nuk e shpreh shumë edhe mundohet me majt vetëm, kurse gratë shprehin më lehtë. تقول له انظر يمكن في جين، يقول له إيه أنا عندي عمل ما عندي وقت لهذا. Thot edhe nashti I thot gruaja burrit që kinash diçka, thot jo mos s'kam vakt, unë jam të punu, s'kam vakt me këto sene. يمشي هذا. Na mohijet e mzi. ما أعرف نترك هنا شيخ هذا سؤال أخير إن شاء الله. بسم الله نصيب. كلهم نتمنى أن نجلس معكم للصباح لكن نحن من الصباح مشغولين. الأخ يقول هناك أخ يصلي لكن مع ذلك آيس من الحياة ويقول أنا لا أريد أن أعيش، هل هذا يكون مشكلته نفسية ولا عقلية؟ ما ينفع السؤال. ما ينفع. السؤال عن شخص هو ما يعرف إيش قصته كاملة. Aha. Pyetja që është dikush është pesimist nga jeta e saj, në shehë bëhet pa e ditë pak tregimin, domthon konkretisht ç'është është jeta e tij, s'mund kështu me dhon përgjigjet përgjithshme. أنا أقول لكم شيء من عندي خلاصة هذا. Më bani Allah kam shumë pyetje, domthon nuk ka mundësi as 20% mi krye. من المصلين من الأئمة من كذا يكون فيه شيء كم مسحور الذي فيه عيون هكذا. القصة موجودة. لهذا لابد كل واحد يفحص نفسه. أنا كنت أقرأ في هذا، يعني كنت تحكي قصة أو إيش كان آخر شيء كلام؟ لا قلت خلاصة الكلام. خلاصة الكلام. إيه؟ يعني نعطيهم شيء. نعم. أنه كل واحد لابد يفحص نفسه. نعم. وأبنائه وزوجته وكذا. Pra shehu si përfundim po thotë që faktikisht secili prej neve duhet të jetë I kujdesshëm për veten e vet, ta ketë vetën nën kontroll, edhe familjen e vet në lidhje me këto çështje. كلنا نشرب ماء نجعله مقروء، مسك تقرأ فيه الفلق الناس أذكار الصباح اللي تقرأها، سورة الكهف قرأتها يوم الجمعة، افعل ينفذ وفي الزيت وفي العسل واستخدمه. Për shembull edhe ujin kur e peni nuk është keq me lexu Kur'an para se me pi, ose dhekrin që e bojmë me lexu dhekrin edhe pastaj ose për shembull në vaj, nëse dojmë në herë me përdor, me lexu surën Kahf e kështu me radhë. Domethënë këto çka I kena الدعاء بصدق اللهم بصرني إن كان عندي عين ولا شيء في جسمي لا ممكن يرى رؤيا. Për shembull me bëu dua me sinqeritet, me zemër që o Zot lehtësoma nëse kam diçka problem ose kam magji, mundsoma që ta shoh dhe ta di. Do të ka mundësi Allahu ja çon ndër këtë përgjigje. Ama me sinqeritet normalisht. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. Shehu tha që faktikisht kish me nejt me neve dhe me përgjigj këta pyetjeve, por nesra kanë program tjetër, kështu që bëhet pastaj shumë vonë. Allahu është përbleft që ndajti kohën me neve, edhe që na ka nderuar me vizitën e tij, me
dersin, me këshillat, me gjitha që i dha. Allah i shpëlbet edhe vëllezërit edhe motrat që erdhën, edhe inshallah të gjithë kemi përfituar dhe dalmi nga ky vend inshallah me mëkatet e falura dhe me rahmetin e mëshirën e Allahut. Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad.